Erade dia wodo. Wonim dia ode obeye. Ebra ye pamu David. Yade ne kwotena asre no so no. No numsi ya pamu no. Esanso was set emfata. Sene Erade siesie no. Erade ayi no. Ama Israel konya kese bi. Erade asiesie no. Se Israel konya kese bi meya ne dia. Anapai emu abemu mbu. Erade wokai wo pa. Nipa na be you to twene but Erade de wokai wo. Erade nim de odo beye. Sena David wasre no so nyina no. Na Erade siesie no. Ama Israel akonya kese bi. Erade siesie o ama warrior papa bi. Erade siesie o edi ama adwuma papa bi. Erade siesie wo di ama bema papa bi. Erade siesie wo edi ama oba papa bi. Wakwantu papa bi no Erade siesie wo di ama. Enti ama wa bemu mbuda. Nipa ayu totwina. Erade de wo kai wo. Ana pe me mpai bo na se twedi ampon won kai wo. Ebra ni da so asen won kɔ womboa. Won mo akoma so ade nyina mbrɛ mu. Adominity. Amen. 20 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. You're from a Hitman. From a Brakwabna. Marching. Anidaso Wɔhɔ, yeah. That's the biggest breakfast show on your radio. 106.9. Out of February, you then 0593406565 0534 050 199. The other was yes, 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, DJ. Yes, sir. Me about your first saying. But your friend is Sarkodia, Mikasa Fitama Committee 11. Sarkodia no pay yen Yanko Pass. Your DJ Yankupon Shirao. Amen. Yankupon CCA. I'm a big papa. That was it. And no cry shout, dear Maya. You near Tosumi, and me, then Yamiasi, and Mammy Sofu Penny. Honorable Bishop Richard. Jeron Duce Anyabide, Adonai International Ministries of War, your friend of Papa One, a Jabba Coupe, Uyan Copoa, on no name on the Sana Mecca. Yet also be me, then Yamiasi Mamma Bushina, the Yerenema, the Yamiasi Mopia, the Yamiasi Mazilla, the Yamiasi Mamriqua, the Yamiasi 499, and the Yamiasi Mano. The Bia Yamid in a Coba or Drabu Yamid in a Coba, Asante Zongo Yami Shirano, DLFM, College Association for Yami Shira Obia, Midanyamia Sima Wonso, any DL, Egimakuni. Amen. Amen. May that say good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up here what promote say.
Nyamia do more rock of Nampacha also. Nyamia do me who ye yen Nyankopon say. Hitman. Nyankopon say na de ni bi mo. 10 year embo no watch no nkono ayi ane pie no. Nyame ne nsentwe ne eso papa. Yeda nyamia se on the pempen so and then the bind board they are showing na so adomnity amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me patron no pay wa pomu to say. Nyankopon adom. Kwame ese me hoye. Me yere hoye, me man na hoye. Me man Ghana so tias. Ye na Nyankopon ase no pay. Yo. Brother, den Nyankopon ase. Man Ghana. So wa man asum. Go to study said yen say onko so man asum this me se ma me yere ma den me ase. Ni abejafo a wo mo de sa program nso bae. Na me mba mo ho ban so nko. On ne en kanso. Then I see, Mammy customers all pampram tabrakam win radum wow. Woman yabi, no one you be able to be a mamma. Then I see, my mom penning, then I beg your phone, new position for in a radum woman my Ghana, no my Ghana, what coin. Amen. Good morning. Morning, Hitman. Auntie Magiana pay wa pomu to say. I don't know you. Get the Nyankopon say. I may be and so I'm a no credit. Ya domine ho mobo no de ho yen onkran hyense mo a wode ba abri nyina nyame nomo amen ani so ade hunu wanya bi de aba amen e de rade asema mabusua emma menana no mifi panfu nyinara e de rade asema obi bia e de rade asema wo israba kofi wadi fi ne mo fiba e rade manenya sumdwi abri nyina no sabofo mamo omamo na ntwembo da biara da na onto nhire nso nguma braboso na oni wabusua muni yi dawrade asema DLFM abusua kase ni nyinara dawrade mo bibia ho ban na mfa ne nko mfa ne mra sumdwiem dawrade asema oman Ghana dawrade abie ni han fefato yenso emframa ye humi yanto yento ode ata yenkwa emu mofra emu youth emu mpanifo me dawrade asema wo bibiara brabo dawrade Anthony Shrenso mo my Ghana so ama o my Ghana abidi anopai nyame hira wo bibia no nyo bibia kese me dawrade ase me bambo ne hwesopa a wo de ahwe wo bibia so amen amen. Auntie Maggie, good morning. Good morning. Man tripping no pay wa pomu to say. Nyame agawroma man tripping na me ho wote papa ye na Nyankopon say. Me da ekepiam pon Nyankopon. Se na brigria no. Ye no ando penso me da na me ase se wahwe me na me yere me na me ma. Me tinkoma no paya na ayaseda nkutu ana me na ekepiam pon Nyankopon a Hitman ohwebe no mienu so a oma yehu emmasem ma me na nyame ase emfama me sofo pani pastor Emmanuel Ayitebi eye Pentecost sofo a ono no ye district pastor awusuhum eno free wa pastor Ebenezer Ado enso eye Pentecost sofo a sebi ono wo Friday no ana nyame de afi baako eka eye Ebenezer Ado afi ho. It's every man happy belated birthday. Okay. Right. Mate. Me da say. Good morning. Good morning, sir. Me patro for say. Nana da ko ya dom dobro. Ana pay na Nyankopon ase na. Ana pay there. Asedani ye ne de merade. Aduma fe so ama de party ye. Tatema da bodwem mojedi mu apusane a na ye na dom internet ase. Mene me man me bushie nyina aka se asedanka ebade ede rade ase ya sorry o ye hye atare akọ ye sene se ye meduru no ye ne aye nwo ya atare wo bi nwo ma ye se de yanka se ye hye ye no e ba sa aseda ene de rade amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patro for say no pay. Patro me di man in Kasafita man town. Ano pay wa pomu to say. DJ Hitman woni bibi. Catch me. Papa no wasa na de na no pay bi mu. Ifanse na ye koda ye no. Ya da ye so ufo so no pay.
one say a bonny I am. And a pay the young so you nothing. And I was fine yanny. And a pay a baby quiet you must. Papa no ye be did my navy. Why be pa? Why be papa? DLFM was a calling in Ami, the Omuna rubbish, Mojam, and a pay. But then I mean, so I see me the maybe swing in our swassi. And no more friends, Mr. Papaya, the Sunamia Dum, and they are sending away. So no pay me than Yamiasi. And Mammy was swinging. That's it. Amen. Yeah, that's a someone so what to me, a friend. 0593406565. Oh, that's one where shall link no Facebook for Robinson. And to me, I should be on a pay. And then Uncle Pass. Hello, good morning. Morning, damn. Pacha, where there? Yamiandum, you're pie frozen. Pacha, friend me mercy, me free, basically. You mercy and a pay and then Uncle Pass. Pacha, then I may ask. There are the answers I show you. So now watching in an hour, you have to better you. Then I may ask, Madame Asipa, Madame Asimamonso, Papa, and Yamuanka, Miami, who be. So I did China me beer, let me Timon can, I'm a ra, I just say, it's a moon or car somewhere to chin it by red. Madame Asipa and then I go point in here back, what can me bench you with the Yamias, a man. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me Patrick Frozen. Oh, I'm paying you with the rate. I'm just with my committee. Rita Wadaruma man, this one I'm into one kind of pay. Oh, my name could get paid. You, I'm into you. I'm not paid you. That's a done a bay and young too. Tunina. Oh, see you na ye, Fiwa, Kume. Dana see, Fiwa, Kume. I not pay ya, why ye deal. From January to November, why you do? Yeah, why you be a man? Why you be a man? From January to November, the more how, the more about a baby say, the more so, meaning name when the radder. Wama a marine air call at the my idea, you can say the last day. At the last, my dear, this year, for you, so I've been a the more one or then. Any Enquire what the woman mutimi, a sorry for more cataso, a bow money must be a Jumano and summer a to a commasto. I need those to be true for the children. Say the master. I'm sure my gun and name on telephone. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. I'm Patrick, your first out of pay. Hitman, family is make a sex friend. And I'll pay what I'm to say. Yes, what do Hitman our friend? Yamian don't me who you pay and then Yamias. Hitman no pay the Yamiasi. And paying in any David Bay a dream. Yakra beside Raddy. Am I mu a dear nice than being concon. If it's a rather a demi no me and form to a chain. Senior Radia and can pay and see anything. Yet I'm not so I say and so I do this woman in a bright died to say before. When Yanni idea catch us before we didn't know Yamun Canada. Amen. Amen. Yeah, that's a someone so what to me, afraid. And I'll pay good morning. What too bad? Live on Facebook, go back to a share link now for Fufu Robinson to me. Anidaso Wɔhɔ Obia. 32 minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Hello, good morning. Hello, DJ man. Good morning. Me Patrick Frozen. Me Patrick from Madro, me kasafu dodwa. Madro, I'll pay what I'm to say. Adomarafa. Me tun kani me niache. Na mi share wate. Amen. Mi share. Anu pe me denya mi ase. Say ya muso yen sen fata. Ya kasa ye boni, ya nanse kwa ye boni. Ya me di ache ma department. Ene me ma, ene ma te wonka. Denya mi ase anu pe. Asadan ka ye wo wade. Adom ninti. Amen. Amen. Oh, he can see. Better was you. Zero 593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me Patrick Frozen. FM do. I know pay what promote send you do. It's a number call Hitman mo pa bo. Ye de nyame ase. Na me ti odio do. Asedan kan yankopon ata so. Kan o me han fe. O na ti mi menu kan. DLFM busu afo nyina ayetumi kasa ye ho ne ho.
asedan kanyankopon ada so ne mabuso nyam tiefo nyina amen amen you do ya da sesa wonso watumi afre ene anopai. Good morning. Hello Asante Zongo Papa katreni yetu ejabe anopai wa promote sen ososo hia se fehu anada roma mati unkan di ye bibia ye ye na nyankopon se anya de di kan asafehu a won tell him amen abrantie bi so ya no ta afre no wa chia me enti me ka se adofo nyina no pai asadi zo gomi chia obi bia me yiri me ma me nananom sabrei obia ho ye enti dia me ka se otwa di ampo ototobo so bo awia ade aso nyina tumfo adia Ghana bofo pa ayeye nka wudi o na se nka wudi aja amen amen Asante Zongo pay yina ya kamfuni di ya tontom na ya ne kasia adom ntini atinkwamo tachema da bodwem moje di emu afuru sania ya dumbi ana abadom so. Hello, good morning. Good morning. Akoba. Me patwa no pay wa promote sen. Ya me adumo ba akoba me ho ya na so e. Ya me adom me ho ya efra sen. Mrs. Pinta. Ano pay ye ne nyankopon ase. Akoba no pay ya da ya me ase. O hwe super ne bambo di aboye. Na no prince ya sorry to so ufo. And na na dia da so ufo na no pay we nyane ye so ka ti asufo. Message mother bodwo moje di emu afuru sania ya tell say on sane no meji na ye yini na seda. Ano pay ya da na se o pempe so di edu. Ye ne ye mma ne ye busia. Oboy ho ban bebre oyi ye fiofide sunfo afide bebre mu. Obonefo ne hwehwe bebre ti aye na so ono na dum nti e da so ti ase. Enye ye papa ye bi enye nipa bi ye bro so na so ne humo bro na so ye so nti ye stress e humo bro ni bi na ya asem ne sa asedan kano e won ye wa ya ma ye nti ye da na se bebre ye da na se ensada ene ye fiefo bra kwabra na no penso nyame onka ho da wase bebre ene ne ode adom ya no penso ye som ye de bebo bra ya asem ne se rade on day na no wa no on siesie no soronko siesie wa koma soronko siesie di pedua no soronko sane ebe ya day nyina no wo sori a obemma wanyansa te so hin so no mo day nyina wa be cheche no be kaka ye ne ye hunu ye de betutu ya na mo ewi aso ye mu hu nanso day nyina ye di wa futu ni bia ye nama yenim se ni na mu no ade ka ye hu bibia beto ye ba kwa ba na watwi wan te menka bi ekosi na suika be kokora mebra penye afiri mu nti mekọ me no kase ya mekọ te bia the weekend ya na watwi kọ nyina won te menka mekọ ba na me adom so de mekọ no de me ba me de aseda be sa be ma no DLFM nti yanka ya no ntumo na aseda ho o Yesu din amen o kwa woni nyankopon ko amen. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon ana pay na nyankopon ase. Odunfo rani ma ye bibi ye kwada ye boya dwin po se ye kwada ebre de da ye die ye hu ebre de da ye na de ma ba kwa no nti abo ye die wasan di nkenya na mabofo eso be nyane ye ami asan sori ya krata asefo de a Hitman and I say ke se pa eni kambia ene ye de shi nyankopon din na no nyam so adoma boy ho ban ne ye sori no nti ya man penifo ni Ghana adihye nyina ya ntiatin kaboni bia ya sanda na se ontu ye nansi ni e kron adihye mu yesusu ye bia obi asusu bia o mani ye yi ma Ghana adihye na se saya ne pa ya sanda na se ke sa stan shedin anunyam wona dum ni mo bro ke se adedo yenti se nshiraba ahyebo amenne ya weri ni tiri ho a ohene ba ko anim na ananse enwo ne bantik mano na owo ne oso ane boto buso me ba kwa kati ade sama wom emu obia ni yinyina ye hu sa bakosam na wa ya to no bu esharko de do kura o de kura chen no ye da se na obeyenso amen na dumunti amen amen. Gideon Berma Sante. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me patwa efra say.
me piano kasa fi se manu town. Ara be ye na Nyankopon ase piano. And a special day power. For the day is 11 and a match to 11. Also a special day power. Anyway, I thank God for life for Sister Mama. That was the Manita market. And I'm a boss. I'm Shishu. That was the Manita market. And I'm Amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me ba che fro say. But I go to Newcastle. Akosu an ope ye na Nyankopon ase. Brother, na pay the door yes to say. Then so am I in Queen Bill. Papa ni yemu ye dodo ohwe ye so. Ye say afi ase. Kakran papa dey run November. Ni yemu je. Na do ye dosu. Na hu mo bro so tim ho da ma ne ma. Enu cha na pay ni aye kan so ra Yesu. Asidan kan udin wate. Aye ye ne kan fo ye wo Kristo dia. Bibi waside chia. Ye ni DLFM fo. Ye ni DL adwumayefo. Ye ni oman Ghana. Emu nkwala ni mpanifo. Ye kasa anope asidan kan udin. Owura Yesu ye dawase. Ye dawase a ensada. Papa anope ye dawase wate. Se bedu bosume se neno. Na ye bra ye wofa. Ofa same na ni tiri hu asan ye fu. Enu tie de aseda emma. De ye yiwa ye kan fu din. Enwo nura de ade kese a wo ye wo DLFM. Ede ma wo ma e wo do ba Jesus Christ name ti. Amen. Amen. Good morning. Morning, Apobo. Me pa twe hu ye pa fro say. Na bo money o. Na no pe wa pomu te say. Isi adom de ache ye na so. Yo, ye na Nyankopon ase. Ni ba kon yi wa de ye. Tu ni nyina. Medawasida, Miyami, Medawase. Mese Medawasida, Miyami, Medawase. Mana yami ase ahona mesa sudamano. Nsango menshio na baba. Ane ndua ne botan ya muntu minkasa. Ndua omu woni ana omu waso omu ni bi. Nyankopon no obo ye ba asase no no kuto ne se dia fida de ma no. Ni ma bishia ni kule me ba. Me nana nom. Master e bia boya ho ban. Ama de ka chie e fie da na sida ni yame. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Mama asiasi ni me kasa free afia. Ana pe ye na Nyankopon ase. Pacho enda na parents me data free radio ase. E wona ban bone no hwe so pa. Odi abo me ne me ma ne me kunu ho ban. Mo de di ho afo sane ta chirama da ya bodwe mu. Na yetimi sori ye ya na ye ya ho niema ye ko ni di mu nti onfa ye nko. Na onfa ye mbra. Ne dase e de ma DLFM jumefo nyina College Association fo nyina Erade mbo mo ho ban no hwehwe mo akoma so ade mo abisa ache na erade ye ma mo media asafo erade di e de esre erade adom ni ne banbo e de maya man penyi John Dramani Mahama erade nka ne ho no hwe ne so embo ne ho ban o ma ne mo maso nya den embro na atanfo de so no nka ne ho ne moja kronkron na ntwa ne ho hia no tinimbu amai no. Oh, yes, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, oh, Hitman. Me patcho fro say. Patcho ma Cassandra ni o. You and pay what pomu to say. Adumo ani ahweye anti ma ge besie adumo ni ahweye. Ye na Nyankopon ase. E de rade ase. E wo bibre a wa ya maye. Enye ya ho odun enye ya nyansa. E kasa safi ho a asidan ka odin da e wo nya bibre a wa ye. Yada safi ho ase ewo ye maame ma presla ne ne ma na busua brabo de rade ase edema anomanam enrade uye ma ne ye fe ye ti Nyankopon hirawo ye fami bi Nyankopon hira no hwa nyina wo ho ga mi sre rade hira de ma precious fans fo nyina especially ye maame ba ko na nabomu ye ka se Nyankopon hira no Mabusia nyina omo su ha yekuche. Mesi Nyankopon hyramo. Ma fio yemre ni ma fio koleko. Nyankopon hyramo nyina. Amen. Good morning. Mommy, Hitman. Mama is stand up here to say.
pay adomunti meti ase. Yede nyame ase. Hitman, ade asachi yo. No credit. Yada hati. Ya sorry enso ya sorry pepe. Boni bia ni ho. Mati wo Hitman kamati wo ne. Me Awurade ase wo ho. Me Awurade ase wo ya busia nyina ye ma omo no ne baby ara ya Awurade ase wo mo kwan. Ya Awurade ase nso DL abusia kuo ni sese nyina ya abusia. Ya Awurade ase e wo mo asetena mu na ya Awurade ase wo na asetena mu. Roman father ya kacha ni sama my star so chia no. Hitman and no pay ya Awurade ase kase ye hu ne ye nka ene ye hu ne ye nsi. Hitman nyame nka wo ho omma waduma biara wo ye biara no nka wo tem biara nya hoden na kai ye anka yeso ye ne wanka yeso ayensa ne mfata enso ene ye kasa wo radio so adum nti ye da Awurade ase Awurade nka ye nyina ho Hitman yo ma si wa ye edu tam na ameka kire right mate me da say Joseph Abuaja live on Facebook and I've heard in the message about. I say I thank God for my life. Joshua see them. See what then Yankopa said. So what did I say what then Yankopa said? I thank God it's Tuesday. I feel me man up. I'm not the Kwabena Soul Day. Not forgetting UPC Kwabena. From my say Wusu Alfred. Good morning, bro. Obia, someone in the message about the pay. What then Yankopa said? I say good morning, Hitman. What shall I render unto the Lord for all his benefits? Thank you, Jesus. We are grateful. And happy soul day to you. Adam and son. Coffee Parliament in the message about no pay. I say happy birthday to me. I am a birthday. Evidence of some of the message about no pay. I say good morning, DLFM. Asante Emmanuel, I say thank God for my life. Watching live from Accra Medical Center. Ever final caller, good morning. Morning. Maybe I share for saying. My friend is Jenny with Kasafi Aviation. You are not paying any Yankopa say. And a power, Mr. Medawadiasi. Oh, my blabbo. Niba Munina blabbo. And at the Church of Pentecost, Obia na blabbo. And a power to Asema Yami Fowl to the mine. Yeji, Yamin Shrow, Yamin Mount Quantinti, and a hondi. Amen. Amen. Yeah, that's it. So also what to me afraid and pay not what was said about producer Mario. See if we enough for good morning. Good morning. Maybe I Jeff Ross saying. Your friend Ziggy. Maybe I try to pay any Yankopa say. Milana process was actually Nazo. Yen Panina and Yan say, Chesen Daniel Kupaso. Nicha Minia Ziggy B. You, but yeah, that's the passer one so. What to me afraid? Penyankopo one tea and I said that one year come as well in for my I bet you free year quite to me. Once you're quite a taban, so one for you could dress from dear mom. You could do as a papa that I was said. 8 minutes after 6. I don't phobia the word one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday, and come wood actor. By Frank Naro, it's your birthday today. Ebenezer, I couldn't night pastor. Happy birthday, and confirm. Happy
birthday and come a queer Millie. Melissa Abuche. I know your birthday, happy birthday and confirm Melissa. Happy birthday and come out for Stina Donko. I feel BB awarding the birthday and that. Happy birthday. 49 minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show, and that's what Obia. Coming up next on the show, major stories making headlines. And the National Daily School Waka Tamu Botswana. As usual, the man of the moment. Shaba Kwajo Samibi. At National Pay. What the Botswana in Aba. Pay teachers and educational workers union TEWU has described a 9% base pay increase for the 2026 as a difficult but responsible decision for economic stability. I want 70 banner pay. The tax force arrested 25 individuals suspected of illegal gold trading in Obno region. I want something in a banner pay. Johnny live on Facebook. Man, was shell link it up. I'm off for being sweat to me. I should be on the pay. Ghana 6.9 and I'm paying it as well. Obia. We'll check your time in a Casimano. Marco watching a fan pay no son album. And it's a beautiful Tuesday morning here on your radio. And then Danny, that's wrong. And I pay according to weather. I do to know. Just saying, we are never papa to whoop you no kukruma. Na fi wabo Sanse ne we are never papa. And then it's 11/11/2025. The 11th day of the 11th month, 2025. And as usual, join you live on Facebook, DL 106.9. The man of the moment, my brother, was here, dear yo, in Shaba, Kwajo Samibia Trase. Was here, dear yo, Kwajo Machen. Yeah, Major so Hitman. And I pay what Pomo to say. Oh, yeah, me adum bibiabo. The Yankopan say, the Yankopan say. Say bibiabo called dear. Oh, yeah, me adum or the adumabo so. And Ghana for Boa Basso Papa. And when I do mean number about Fontaine Cassia Sunafi, who video say trending all over the world. Let us say, why are dear? And into the sea, dear for fra, be the account din hono. And you'll see a dear yo in Shraba, Quadru Samibi. So, Ujitum? Mejitum. That one for Kahon. The first. Okay. So, or see a dear yo in Shraba, Quadru Samibia, Udikai. Nana, I'll pay. Monana. Yeah. Piao. It's a beautiful day. Sure. The 11th day of the month of November 2025. Yeah. And I'm paying a minute for you, Dinkomo. And in command near Bono. What am say Bible mu? Abinabab, Shama, David Nani Modoso. Sure. And a sign the calanti. Ye pamono, ye unitochune. What's an answer so?
anapɛ na me bu set for say nipa yi utotwene ebi abusua hia mu pa yɛmfrɛw yɛmpɛ wano asɛm atie abusua gyegye to a ɛsan sɛ wode ani swanti no yɛmmɔ odin koraa yɛka wɔma a wɔwɔ nnuonyam wɔ abusua no mu a yɛnka wo nka ho anapɛ yi ebia nipa na ayi utotwene but Awurade deɛ wo kae wo Ebra David wasra de so nyina na Awurade siesie no prepare no ama na ba be di Israel kunya kese bi minim de wo fam wana pay minim baby a wana pay but anapay I feel some in control said de wo nemu to twene ye yiwo no Awurade siesie o e de ama ne ma papa bi Awurade siesie o e de ama ekunu papa bi Awurade siesie o e de ama awade papa bi be ma papa bi wo ba papa bi akwantuo papa bi ne Nyankopɔn esiesie e de ama so you may be rejected by Awurade or rejected wo nipa yi utotwene but twedi ampon but say adom no odo wonim de wo siesie e de ama so kwadwo when in crash no pay ni ye hye hu kra no pay right brako la menase na yemfa kwanya we so mfa na ase e matwedi ampon Nyankopɔn se ne so but say adom ahwe so aboye ho ba na nkwa ene home ewe mu na yemfa nkyere na ase nso me yeti for mu tie free chichi no benche yenka se twedi ampon Nyankopɔn hira wo mse de bia da no odo mo kase fide ne to DLFM 106.9 and wo hwe ensema de ba no pay na in fact Enquires hye ma mu oden and de bia meka said e nipa adwen no enya sa na twedi ampon Nyankopɔn odwen se de nipa adwen ne sa na nyame dwen a ke mbebire ho no mpo e bia nka yenti ase nokre o de bomodian na bu nkompo na kwa abusua na wo mu ne onyonkofo na wo mu ne kɔ na eba se Nyankopɔn kase wo hwe enipa bi ho a ka bebire kura waje wo mu nkwa dada nyame ntesa enti wo kan First Samuel chapter 16 verse 7 na First Samuel chapter 16 verses number 7 Samuel ho me di kan 3 do nsian yimu nson no o say na Awurade ka kyerɛ Samuel say enhwɛ ne tebea ene ne nipedua tenten ye na mempɛ no na menhwɛ de a onipa hwɛ na onipa hwɛ de a etua niwam na Awurade de ɔhwɛ akoma enti edum pempenso a but the man put on a brofone kakra but the Lord said to Samuel do not consider his appearance or his height for I have rejected him the Lord does not look at the things people look at people look at the outward appearance but the Lord looks at the heart nipa and his work the tuemo oh nipa we de oye brane 10 gram oye nice man oye nice pa isimpempi oye correct pa yetumi hu Obia so enti wa wo hwe abrante ya kama ipa na hwe oba bia odi n'ekiri oh yeka na ba ya kama sei pa na hwe ba ma bi odi n'ekiri grache debi nyame ntesa Yankopɔn hwe akomam se de ewu nipa kro no wote kwan afa so bo bra wade yemo ena Yankopɔn no odwen ho nye de tue ne wamu enti emfa ho ne se de wote bia ne te ne Yankopɔn de odo na ne ku ho wo de ane se obeye pe wananim me de bia ne menya kwanya na meka bra koblan ne se wo de se de wote bia no emu hu abomfia hwe de besi bia ne nyame hwe de Yankopɔn nani Bible ne se nani ekini mia nyina de besi bia no wonim enka saminu mienu nkwada na de panche ye no anamon bia ye betu for the whole day ni Nyankopɔn de wonim de besi ya brabo mu nyina ye ne ye ni hu idea bia banyame de wo yawe right enti ne ye besere say yenkoso anya twede Nyankopɔn mu gidie e ma ye mu ye hu abomfia emfa ho se bia na setere ma ye de ama wo de tade na wai edum pempen so ye wo say anka koka wanu aduro ko na je wo nkwa firi wo nsem firi say omfefo nyina ye jaw wo hwe man wo msi su ene se de abrabo ne kɔ no utum sem fi de wedie atokodo ayeden pa entesa nyabotre ya memre pem oya ade nyina fefefe nyabotre bokoma ho nyame gusu esiesiu the last time I said it here say enipa bia no wo fa nso hwem anse watumi ageni promotion wontumi nkɔ wanim ɛwɔ mra wo mfa tibia bi mu odin mu Nyankopɔn etumi siesie nipa kwa ahodo ekwaniasa ahodo nyira mu enti nyabotre ma ye ho kakran nyame hwe de etua niwa anim se Nyankopɔn mre pa mu no obɛhye ne ho anim nyam ema wo nso ene se de abrabo na ye de ma wa wo de tana wa na bedu baabi ne beba wo nkyɛn bosiabɔ
abeka se osi mesi mesra won ka be ya ene nka hu mmobọ kakra se de ne ukọ obi nche kwasra na bosia no ukọ obi nche ko hu abeg no ebeduro so obi zo ba won nchen be hu abeg nti enya abotre ma nyame na obekọ so aye nkese ne mum ye de ne se yenya pɛ wɔ nanim ye mobre se fata na yampa ba na yetintim wɔ nanim a nyame mere pam but that's Kwadwo pay all the major stories making headlines in the national dailies in Shraba. Kwadwo Samibi. Kwadwo Ubreni, Ghana Futio. As a Udin Mamboni, you cry. Masedi, Kwadwo. Jose, take it once again. Let me take it once again, Kwadwo. Udin was a Miboni ye, Mamboni, ye cry, ye, Kafra. Was see a dear yo in Shraba. Kwadwo Samibia Wudikai Nana Ubrenie. I'll say better. But I say right back obra me na wase ne akwanya wode ama me ne yemfa akwanya we so encheche yetifu mutie fira chichi ne bencheye ene o man Ghana mantam mens na hodo nya no pe o munyina bia tuma yakasa Yakopon onhira wono yi pa ne ada information centers DJ Ghana man eka ho bi e wo battery station wono ma e DLFM anesa dwumadie nam so yakasa Yakopon onhira no ene adofo mutie yefira chichi ne benche Yakopon ye o munyina akese na kwa krata na no pay no odensema hodo pi na na wode aba montene so na esem na do so pa ne ye die de bomoden ato ye bo ase etutu na asere ne abasa ma wo hu nsema hodo akwa krata hodo no ede aba na no pay ni yemfa daily guide kwa krata no emfa nhye kwa krata mo boso dwumadie no ase daily guide na odensem nam pa odensem nam ose Ghana's favorite newspaper no odensem nam na kwa krata na nim ha na mo sei kwasibo ni beka ne se bena headline no ene wo kirema minority leader boycott CJ's nominee amid drama etimike se no ukobo wuramu ewo mahye endrada ana appointment committee aya bedwoku a omanga na mpanifo atena se adwene ho ne se mahye bedwaku no ese mopa mu ese nipa bi ommaden akwatena se nipa bi aban aboneden se onkonkosoma ese tototo na no ahwehwe ase nipa yi no in fact dibre de koma no obetimi ede dwuma ma nasa fata 90 sa bedwoku ni kwatena se endrada ekosi nkunwa na dom kuma o mahye bedwam omba no dini ono kwanse na body wuramu ewe futu oye wono mahye bedwane ne den ede onimnyamfo Alexander Afenyo Kwamina Osahene Markin endrada osode ye echirim se dabi sa bedwoko mate ono ka ho biom tototo openi pa Ghana mampeni John Dramani Mahama aboni den se ono na enkoye oman Ghana otemuafo peni mechire justice bafo boni na osode ye emadom kuma ni nyina asode bedwoko ni mechire msanya ade a ombekọ so atoto peni na no efiri se wade mu hu ni se nema bi koso ye atenchia bi koso na ombo enwo so kram na Alexander Afenyo Markin onimnyamfo chirima akane omanga no temuafo peni ye mame Gertrude Alaba Esabatek no kwanya hodo efa so a Ghana mampeni etu no de fi na kwanya so no ha dwen eno akinsu nsem na kopie mu ewo ekwa Scott a enya de asunsuan so mpo ahyeda ba bonten awi a hwehwema hodo aguso a ekoso na Ghana mampeni etumi afọ machi akobo ni pafo din so no mayo Ghana temuafo peni de nsem wodi esisi aso to mo mpene so eno akinsu ye mame Gertrude Alaba Teknonso suma wasom adodode ahodo esenka ban de ma no ni nyina kansanse ma Ghana mampeni atwi na ni sese bi openi bone wayi mframa wodwam esenfa no hokra okiremu ha dwen ti sansensem no ka ho na ndrada na afin so okiremu wo hwe anamotu ahodo na ensema hodo am dom kase o mase badwam won no dini Mahama yalaga keka ya na in fact na say won pese obekasa ntine ne won kasa de amoamnye pade entiendra won boy koto eye nominee na kwa ha adwen yipia kwa katai ede ho sensem ede aba anopai na kwa kata no esoro na wochirim se Ghana Police Nigeria Counterpart Plan Task Force kratefeto so ensia wo daily guide no bo amane se nansen no ha adwen yipam enipa hudu bi a enipa bi dada wonom edomofa kotikwan so ene o bra ene kwasibo ni beka ne se ye romance scams obra wo ho ofe pa me pese mbo mmodea na me wawo me hwani aba deja utim se chira hema na se de wa oti ya in fact wo anika bra pese me waro no ma dada wono ma bi so ka chira mu so adwuma bante bra na ye mmodea pa adwuma mfa ma ne dada wonom
sa human trafficking na mu chirim se kwaso ye pa wo Ghana na eye Nigeria memo ha dwenti no o ma Ghana posifu ku ene eye Nigeria man no beka bom aboa se be ya sa nipa bomfo a wo mo twi nipa de wo mo konso hwem tata wo no ma ha wo ma brabo no wo betimi aboa na sa ana mutu bone no eto atumi atwa na fin so my Ghana Nigeria hye so nso yetumi age ban aboban se be ya sa na ma hodo ekoso no eto betimi atwa ewo manyim na sanso na insentwerefo nkabom ko mekire Ghana Journalists Association ko no wonom de adesere ede ato otumufo osetutu a otoso emienu opemfo opemso enim se mosere na dan wanim yadam tumi ahodo a ekita nomwa na galamse no be ya mpenifo tumi indicate state of emergency na yentu asefu se galamse ne yade a eha omaga na yansase yatena ye yensu aha adwen ye pa ne akwaye nti abanso de na opemso so de bibi mfamfam se be ya galamse no eto betimi etwa na sanso na telecell group eye Huawei group na tumi assign memorandum of understanding to advanced network eye modernization timike say the telecell adwumaku no wonom ene adwumaku ba ko ede omudin so no eye Huawei na sa Huawei ne de dodo anim se wonom de ye phone no wonom ya wonom ma kontiase pama we de omba be boa momdwumade omudie no afa abefo kwaso ya ne kan bibia tumi akon nkane pa de ma o men titiru ene telecell adwumaku nti we de ensemo da ba no telecell fue mu na mokro no mate den nti we ne ensema hodo a daily guide ko akrata no ede ho nsensem ede ba montene so ene anopai na yanko yanim na yentoa dwumadie ne so a the daily satellite wato no torch ne ko no wakiremu a MPP amanyoku na ni abere ye pam eni abere pam na mani abere kiremu se wo hwe kwan ahodo a Justice Paul Bafo Boni Ghana man peni abone din so mkoto na no andra dombo mbode aboy koto eye appointment committee no ehun sensem no de aba na yaka ho nsem ti ye nse den dom asuko se ye ya domkuma no sori firi abedwoko nanim a wono ma antoto na no aye nsimpia ko akete ede ho amanebo ede aba anope na sanso na sky train case no nso so ho sensem de aba kyem se key witness eye quiz over poor attention to detail ento mu kyerem se du ba bia eye defense counsel ene ekese edu ba bia ha dwenye pa Dr. Semu sai kyerem se in fact edu ba bia o mo bo modin de dance de afasem we ho no edu ba kyese ye ma o mo attention o ohu ye ma wono ma kwanya mpo edu ba bia ha dwenye pa ntine ma bi kokoso a ono wadwen ho a wonte ase efra eye sky train ehun sense ahodo mu kyerem asika bia nwuna gu nipa bi nsase obam kokoto eye keteche di bo man gan nipa bia di sika bom se to magana aboka no ha dwen ti prefonya hyehyɛ no momwa na dance difo no nyina megina dakam no momwa sɛ bɛyɛ asika bia enwuni akɔ nkyɛn no man yɛnsa betumi aka na bibia tumi akɔ nkan ede ama oman na we can jail our way out of Galamsey. Small scale miners warn government enti openipo no eye chairman edema abedwoku a make some modi abo adwumaden tuko fum agudie o magane bo yanka wom ku a wonom president no na den ede sa akwade pepra wakase chirim say in fact edu ba bi ha dwen pansem bi hapa na aten wo hwe o magana efum agudie yetu ya yakase chirim say nipa bi ho no mode omo no aban ma mutumi krata wonom etu fum agudie no kwampa so eno no mo nse o magana nsuo ni akwaye ne atenaye ti omo ye adwuma no kwampa so ene bi mo nso enam kwati kwan so ese wo man Ghana ye japade ahodo nyina na ekoni kase kyerem sese mpo de wo hwe okona o menye kona du ba bia utumu so mo kura butu fuma gudie ne kwampa so no kura wo ho yaka eba ne sanso enye o matu asika no manya tumi krata adwuma mo ye ne kama pam o mo ye ne kama pa na nipa o mutu fuma gudie kwampa so no de eba ne se ha dwen pa ha dwen ti o mde o mbesere se ma mutu fuma gudie kwampa so mo mode ne pepepe se wonnim na kuta license to mikrata na utu kwati kwan so na banchewa wo mun sanim o ma prapra chire din o mo mba ha okra meka bi ma na ban so mo sere hwe na wantata nipa hodo mutu efuma gudie kwampa so da bia ne de wo ye ne se be ha dwen tiene so ho sensem eno no kata fato so nan no de baya daily satellite ne torch no to ye ne nsema hodo de baya no ebi eno no na State Housing Company Limited to roll out
24-hour premium and express service center. Katafeta so enum ewo the daily satellite no ba manese make say die adwumaku ehwe se abadwuma yefo ben baby de omutira tom CCC adan sa State Housing Company Limited CCC adan wo man Ghana dim mu kirim se won ba be hye 24-hour economy ne be hye firi ho bibia wo how bi ada wo so no fako o pedan ne wakwa akodam chese bibia no 24-hour economy bibia be dedin wo mo na no bia dabi obi now obi nabi won be ye adwuma no pa akopema na dwo ahomachi da bia won be ye adwuma ntigana ne yi make say de atajufo wa mate denne etu yo ban adwuma ye ne wo pedanya dem State Housing Corporation and I say State Housing Company si yanka ntem se bomra bibia mo bibia ma ye krado won be gye mo fesoro ma boara mo so matuma nya dan na mo de adwuma hodo a mudie no epine bibia atumi akonka ne pa ede amamo na nipa hodo mo di dem wo man ganam empanifa ka se chim se du ba bia ha adwen yi pam ha adwen papa se ihuma sua hodo a yesua no samo pa kwanya wo bre pa yesi dan ya yemfa mo nka ho ya akunwa nipa wodi dem yemfa ne nka ho enti sabe nipa mo wa ho den a mo na atua so mo tiritua so mo wonsa enkuto ne ye nhyehyɛ pa de ma wonom wona mo kirim se ba ne sa na sabe enipa bi a mo nya bone da enka bi nhyiemu a nkwanhia to wonom bi wana ne nsa atwa ne nan atwa eba ne sa na sabe ye ne o mani ne yenti on besre se mpenifo ye nhyehyɛ de afa ho masua ho a wo mo so ye nka won ye nhyehyɛ pa na bi nso wonom so ne eda ne ye ya eda ne gate no anasa ne door no yenye hunu se sabe obi nso se wodi dam betuma nya kwanya wuram bi obetuma epia ne hwecha ne de wuram se ne nan ba ko ne ni ho a ye hwe hunu se access ekwanya obenya afa ho masua ho no so ono so benya ne fara na boa ne ba se sabe nipa hodo a nipa hodo a wo mkuto ena sabe wo wa ho de nkuto ne be ye nhyehyɛ pade ma wo de na o manye na o mani ne yi enti o madwa pa makeka bi pam ena ho sensem no so aba na yenkwane nkopie mu ewo Daily Post na Daily Post kwa kata na de nsam nam no kiremu a the vetting of Chief Justice nominee. I have integrity and everything I have done shows. Let me take it once again. I have integrity and everything I have done shows. If everything I have done shows. Into where your justice Bafo Bonnie and which let me say. Because said dear, your pobia or mayimo. What demonstrate say? Obey to me, aya or my Ghana, or temofo penia, or no sefata if you say. Bibi o ye bia dance, bibi o ye bia so de pefe, see a pobia bebo apana 10 ya kwaso my Ghana ma. Yesa na ho ya to petetu. O ya de onye hwe animu, said the mrane se ne sa pepe no waka no. Nti, wasefata. So my Ghana, ekwamia atwa ne, Ghana man peni abo ndin so onko som so my Ghana. Otemafo peni no. We di nyina yensum, fi se waye wasom pen. The small wasom no so bibia de dance so no kutori ni pa wasefata. Se ekwamia no. Ese mpeni for the man no. Kratefe to sunsia ne nson. Ena justice Bafo Bonnie Paul Kanide ho. I have integrity and everything I have done shows. Nti ehon sensem ne no ono so de apa. Na Gold Board National Security Arrest 25 for illegal gold trade in Accra. Eti empenifo ono moda Gold Board ano ono mtoto iska kwa wa manganem. Efin so o man Ghana yahoba mboku National Security for tumachi nipa mako aduonum 25 say wonom nam kwati kwan so toto iska kwa. Na abanyi ba ye nso ene wodi Good Board na ba ye chirim se sa Good Board ku ni de obia ntumi nto sika kwa man Ghana e wo mena nkwa makache intie ba ne se na munipa mako adununum manya tumi eto sika kwa na muni license tumi kra time from makache do makwache wonom a wonom kwakwa jema na mra etimi ene wonom etimi edi sebe ye chino mo hwa ade a wonom ebetumi epin ho na justice Bafo Bonnie Paul mekese Ghana mampeni aboni din say oman mu appointment committee toto na no ano so fatade a onkosom se oman Ghana otemofo peni na mu kirema Chief Justice Endrada omo bisa ne sama Chief Justice nominee we onya omunya nyi ntom ntino ye nominee abaya boni din na nya de omodi tumi na ma no no kirema Ghana fo beka ya okromfo techi amoa bi din beto dwa oman Ghana ma din da no so ne ye
atai na mra atai empenifo che ne se wabokro no kunkum ne pa bia gyo mu nsema japade no onna na cha time no asem ne kopie nanim se otemuafo na okiremu a omane mfie ne maako aduoson 70 years ene ode ma atai ene ndada mo tototo na no na okiremu sa emfinhia maako aduoson ode ma atai no ne nyina ne se atai ye obi a esum dwirim woni trim na se wa man mfie mu odu pa ma na nkwa nanim bedu baabi no wa hwe obetumi abetomenti na busua obetomenti na busua o so wa man mfie mu ode na command 30 years 20 years 15 years ne 10 years bi na so firi mu fie a obehwe nanim akasa se wo na wo chi mitum no wo sa na tie de ma ba wo meto oro wo ne wa busua ase enti justice chief justice nominee Justice Paul Bafu Boni echirimu say atayi kwanya hodo efa so a ema ne bufu ye otumi sentence ne pa manifensia makomakwa do so 70 years ne nyina bi ka ho chirimu a no mpesa atayi be san ba bonten abatatai wono ene na busua enti ne o man 70 years je ha na mu say na meaning say emotional etumi ye adwuma ho kakra kan ho am emra ne ye adwuma no de emotions kakra touch ye say mi jan no ba ho betatai me mabusua ti 70 years ne de obeba no no kura we afri asase no so biko no wanyine dada ti ama 70 years mfinhia do so ka ho na beba na ma ya akura ma bo akura fite bi kura na magu to be ye mehwe kura nyi ti eno no ene ye chief justice nominee Justice Paul Bafu Boni enum nsem eno no I see akwajo krata na nim story bi da ho hear me the pa so say and the acting defense minister present August 6 helicopter report to Mahama and hinta me wa Ojo, me question kakra wo ho. Na so ni me say acting defense minister ni oswafo na hwe sika sem so. Ye photo samfo. Dr. Kessel Atoban Forsen. Enti ye say no say Ghana for dodo na am say dodo na nche da nim say Atoban Forsen ye acting defense minister. Sisi ono ye oswafo a hwe sika sem so. Ono hwe sika sem so. No kure yan so no hwe ahoba mo nsem so. And Ghana for kasapa. I say ba man ne ho ye hakaka. Yes. Na ne ho he ha. Wo hwe finance ministry ho no mo na. Eno eya so ye ba kwa ba kobra dwumadie no so pa. No kre pa. Yes. And defense ministry so. So eya de ba ko hia pa. And to combine the two no. No, it too much. It too much. Bed en so do. Eso do. Tie besre aban man ho nya ntentem kakra na ontumi mpe onipa bi obetumi aye substantive defense minister a obetumi ahwe akira pa prechiri because ato ban force na adwuma ne so ono oye machi bedwani e kra ye finance minister esan ye defense minister acting defense minister no too much too much but you want the reason why I mebusa na say plane crash by say report na ba and question Ghana man peninsa the question is endro na mo de koy nti en trend the report him endro na mo de koy penifo ko share Ghana man penin no mo de report no John Dramani man mo de report no question say si ada bibia atodin report no aba bonten say e be told say black box no so hu ye mo hu black box say no be hwe mu no say no mo kire mu a sa black box na ewo plane mu no say plane bi anya nkwanhye na jatom na himpo a black box no de ene de anya hwe e ho ntonche mada sa na abdofo no ye no enti no betumi dia dance eno na recordings ahodo plane no so mutia mu de ekoso bia efa crash ne ho nyina no betumi ada na di I don't know say plane no crash here ye wo memory unit bi wo ma yeah sure I record the flight ni data bia and the course of flight ni mu nyina no sanity nti eno ne ye daily post na this answer ye better report no ye tell report na de be koso bia ehun hia se ye nsaka report na ne beboa se be ya ye kwe ne betumi asua bibi e dia film ye e bia na se yemfomo bi ne ba ye se na ye wiemhia na chimato bi wo ho ne ade a ne nyina no se ye nsaka beboa going forward na etuma toto ne ma se be ya to ye nchema etisa no e bi entumi nto oman e bi fi se be adesha ye hwere wo no mu oya mu oya pa right na yento aso ne ye mongure mu wo the chronicle ko akata no so de bi nam na ubehu oman Ghana police ahene IGP Yam Papa Christian Tete Yohodonfo ni da na ochirim say no nonsense katafeta so mienu ne miensa ena Mr Christian Tete Yohono wadwapa IGP na ochirim a IGP closes down a police station in Volta region after violence attack on officers
Into ko pie mu a from Antem voter region. Eye opposed for time ba ko no wo ehe o makwakotum. O makotum kyerem sɛ timamfo na akoto de ahye opposed for so akota ta wo no musum. Akwasese wo no mahye ne ade in fact. Ye ntra maganam enso so nkwase asem so sa asabe. So nsem hunu ne nsabe ni frama asem so ntino. O makwakotum. Makwakotum. Sa frama asem ne ade ekoso no mompe. To makwakotum. Ekyire din. Sɛ mompa ho ba mbɔ nsɛm a mama asɛm a nti IGP wakotum ɛkyerɛ mo hwɛ ade mo apia ho na sɛ bi nsɛm hunu na dɔso Ghana dodo ɛyɛ ya na mo buru nipa adan bɔne bɛ ne ayɛ mo na atoabo chieftaincy buru haha no nso so ɔma hena meka sɛ deɛ wasiw kremant no wadwa pam sɛ aheni ho man so twene ade ade a ɔma hena wadwa ma ho nsɛnsɛm so kuwa krata de bi ne ma no pɛn na Teresa ɛne hawe adwumakuo no so what ma reach $70 million trapapo money agreement a ebeboa na be for kwam faso djuma Teresa adwumakuo no akonkan ye dika aka ho asɛm tim ye nhyeda endom asukopi e wa ha no musi na press elections should be held in November bafo boni na mu kyerem sɛ nka bafo boni kyerem sɛ nka presidential elections nka be ya nka omonto no November bosumi mu nka sɛ de ayeto no eye openima bosum December no o kyerem sɛ nka December de nka yɛntwe mfamra intano ne proposal from him ka yɛmfa ma obubu bosume and the reason is say ne de ono nkuto ne nim I see o kyerɛ sɛ no betumi aboa o sɛ bronya bosume no nso no aya yɛ kodi bronya na ade a Ghana for so ani gye ho pa kwantufo bakrum nti ka yɛde ba ayi obubu bosume na nka no no bɛboa pa anti proposal akodo ano so susum sɛ nka bɛboa na African needs inclusive AI policies granted in local year relevance. Deborah, na way a chief of staff at the moment my Ghana. Odimiam for Julius Deborah no chim say. E be my ya best say AI na apano e po adwuma nanso obest say e ka bi man nyina betumi abone de dwuma na boa. Na countries ahodo bi mamu ha nyina ya nyina mu chafa. Ne du ba bi asabe AI ye nipa mfo didi nsem hunu pa. Yetumi tu omampani nti ne odi obi ne akotua so ene aseresam ne nsem hunu nkuto le beboa na bo adwumade na nipa de apesika gu ne botom kwampa so ne de yenye oh Ghana na bibi man yeah bro jilo double ne musem nie yen free ho na yenko the Ghanaian Times ko wakata de bia bana kata fa toso dumiensa na oba amane say my nomination is meritorious acting chief justice states my nomination is meritorious acting CJ states enti otemwafo peni agana man peni aboni din so no ene yentoto na no a katafeta so di miensa na oba amane e wodi Ghanaian Times ko akata ne mu say edina mobo no na agana man peni aboni din ne de osefata fi say ne dwumadi a wati ne bibia de dance so no nipa obetum aye o man Ghana temwafo peni nti esefata pa tempeni fom twentwa mo nase mo fatum ne ma no nko bona temu hu sensem konkan wo mem na don't fear losing vote be decisive against Galamsey Asante Hene tells government kata feta so di me na Asante Hene otumfo osetutu opem so kire mi say osre Ghana man peni ana afia manyofo nyina osre mu ada ma mu so se beto abanam bedin kokone mom no monwene Galamsey no mfa nyehye pamra na muntu ase na mutwume ho dodo mo hye ba kese munya tumi wi a makopa bia kwa akoda enam se musuro se ye to aba na mutu Galamsey fo na wahwa na yato atia munti mompene na wona nam 10 sa se be ya wo betumi nya vote na o kire mu asabe se munya vote no wie na se Ghana insa se nyina se yensu asei na nipa yensu no munya kwaye nyina se ya nipa be na ebenya na di ne so o manyim ti sabe amanyofo monwen na monwene Ghana fo na munya tumi a mopenkuto tumi no mogye ade na mode beye mode tumi ne beye dan a sabe munwini pa kakra mpai mo hye bona mo ba de mo pe na mo ye ti Asante Hene buafu o de sadu tudwa emra nsɛmtwerefo kabom kokopie mu o manhia otumfo aso ye na mbɔ mmɔden abɔ nsɛmtwerefo abaso no fa kwanya we su de afuto de ma Ghana mampani John Dramani Mahama ene amanyofo e wo man Ghana mu nyina MPP ne NDC sɛ mu nyina sɛ be monwen na munya tumi nkuto a mopɛ na munya tumi ni wi a mundi mbɔ hye so ha adwen
asante na kaka na adwen mani agye ho pa nyame nhyira no we dia piao na na yemo mo akukudura odi akasa nyame nhyira pa nyame nhyira pa. Now, government approved 9% pay rise for public sector workers, minimum wage up 21.77%. Intikata fetesinum wo di Ghanaian times no baba nese Ghana man penny berema oboada e de osie de ayo ya make say de mo amu ye adwuma o man Ghana no atadwofo wa mate de ne fi say aban atumi apagya ene Obia na ketua nkonkan kura wo mayi mu no minimum wage no mu kirem say aban atumi apagya mu edi akọ ohamu chichemu enkrown 9% abeka ho make say no akena nim say na nam 19 meboa na ye 19 cedis ene mpaso akaka esi abadi akọ 21 cedis 77 pesos 21 cedis 77 pesos katefe tosunum ewo Ghanaian times eno no nti yebu nkonta yenka kweti magana fo na meboa yemu nkonta nti 21.77 times 30 yes, saying 651.1. No, I know cranya 30. But those are Saturdays and Sundays. Into the young fan said 30. Say, I say you my fort do one and I na and pennyfoot or mocha. The base one month. It be the more kind days, you know. So what you say? I can't credit you money be or more kind days, you know. It be kind of from Monday and no more kind of salary and any wages. What you say? Wages in a day and the debut you are keeping until you kind of from Monday up to Friday. And then they get to be free. Baby, by 4 days a film. Now the Aka Nadia say, or my preparation 26 days in Nomad Bamau. Not for the domain yet to actually. A debut, when a cranam say, a bear to say 8 days. A Dawson. 8 days. So 30 penny by 30 minus 8. 22, yes. 22 pennies on my preparation power. But it's a hard brain. And to know, and one more crow mutriabo some on a more days and no. And a year 653 cities. Point 1. Say, and 22 that will be 478.94. Hey, that's very nice and full. What preparation cry? Hey, Edion. 478.94. That's any penable market to your do 500 Ghana cities. And do 500. Oh, wow. And I say now you know who. You know into your best and penny phone page and crank and quana. A human day, a month for boy, you map by Kitriana and Panama Yaman Ukraine. Is what I say. Obey Kitriani Santi. Penny for your home. Oh, obey, oh, you go so you can crank. I say, baby, a bedroom be a dream. Sa by no baby, and I'm a boy. And we'll go to Pianica crank. And your bedroom. No. Now, when I'm second, when you go to United States of America, and the new federal minimum wage per an hour, $10.50 per an hour. Don't hear about Kubiano. $10.50 per an hour. Well, the infant said $10 crack. $10 crack into Ghana city. Now $10 and into Ghana city. 109 cities. 109 cities per hour. Don't hear about Kubiano. Into the infant say, so what you man acquire be about 6 hours. That will be the better time by that number. $60. And see, we find 109 cities. Oh, and infant say, oh, yeah, you man don't hear me and son. Get attempts by saying. 3 anameboa so times 3 no ka we see nanya hwe kura de bia no say amount 327 cities no they attempts by month what I think we prepare chiri kura 327 no they attempts by 30 so 9,810 cities ko jo transfer no so we de bia bosum bia du anka o cash 9,810 cities so US month so we kura just 3 hours people. And the other say, and one thing is, if you obey 3 hours, what 3 hours, what's a quiet 3 hours, what could you have? And the other say, Abia, Obiswa, you may be under Penunsia Copum, and you may be descend on someone, and I know in Sia. The other is also prepare by 6, 7, 8, 9, 10. A bit on power. And you don't hear any idea, Yasim Kumo. And to be so better matter, my band or hearing a bad descent song. Soon to be there, nor hear a band song. 327 times bed is 7 krana. Just say there be a 2,220 2,289. Hey, that's it. They are appropriate true. Because now that time say. What that time say by 30. 68,670. And with that, no,
it comes a lot of responsibilities. Obaya adwuma pa. And a lot nanya adwuma na obaya no kodwo. It comes with a lot of responsibilities and a lot of bills and taxes. Yes, eto wo me bi no ma pi hihihim. Enya se wo gia na wo kokoko. Da bi hu se ho no mo no ye Ghana ha ye du sika show nsem na wa prepare chire din. Aba na nya hwemfrem da bi. Wo sika bia ne ye ma wo physical cash. Bibi bia se wutue be ya tini nyina afrim. Even wifi no kra be use wo use mpelifo atete nyina dada kra. Aha, nti se sika na ye bodin sa no ye be tete nyina ayeden. Afrim Ghana na adwuma ye fo no bebre na age o maketue na ba nya ka prempo mfrim. Oje ye na wa prepare chire dia fo wa chire din. Aban na boka. Enti ehon nsem no ene betwa mu ohun mebo a betwa mu ye bunkunta kakra bi chire Ghana fo bunkunta kakra bi na yemma wo mo daily graphic okuni no wanya finhye no ya duosondom 75 years now then 70 binam no chire mam court will serve all fairly CJ nominee prejudice at vetting intimike said there Chief Justice nominee Ghana man penia bondin Justice Paul Bafubon ye chire mi say sane krati asie na o man Ghana temu hu sensem ti asie yi de Performer na kwanya se Ghana man aboni din na bibia beto din wasem kokoto a obehwe ehuni se atemu no onchia pepepe se de mna sira na obeye nti we de Ghana for patenten ne de a performer nyine ntum no pepere chire mai wawie asempetia chire din ahonsem no na national oil industry face sharp decline energy minister warns page 13 Wamu chiri mo man Ghana ye fango ho sensem de nansen yi de bra kwobna wato kodo ense da nkon kane o nkon kane asetia na etiba fom enti osoafo no hwe man Ghana yen na ho ne nsemsem so mia me wafase John ebdura gina po na ekese wabokoko se nansen se de ekono ye fango ho sensem no sanya na esa na chi asense da nkon nanim sa enti wobesere penifo nso de waka na aban fa nhye pangu akwam na ne ma nhye da nkon kan fa ma yem fango nsensem no kata fa to so du miensa wo daily graphic ene mu nsem na Ghana signs 6th bilateral debt agreement with Germany kata fa to so eduno wo kuni ku akrata daily graphic no ba mane so man Ghana fa yen bosia hodo ya bro ne ade no o man kronkron Germany Ghana for atumi de nsa kwa hye asia pamase a we de ebeboa pa ma bibia tuma totin na etiam yo mayi mu a ene so ode ho sensem eti apane yemfa we mfantu yensebo ewo kwa katam boso na daily dispatch the dispatch we need the dispatch or the biapa no chirema the Ghanaian media should be the vigilant watchdog of the people. President Mahama Ghana man peni chirim say o man Ghana nsem twere dwuma yemma ye homoden say ye betimi aye watchdog ye ne be de se bi obi aye boban ageban ne yahwe ne ma o man Ghana eman ade hye ne ho atumi atọ no efiri say saba ye hye bi na nya nsem twerefo ne beka obi tuo na mo bi na mo bone nsem twerefo ne beka pa hontoma na boa ne pepere ye etimi akonanim inti obesere sem twere dwuma ye bi bedu ba bi na obi akwagina benkum na obi akwagina nimfa na akwatete obi achi na obi akwatete abanya chi na asem no ne kure nimpa na woka akwaje fancy ka akra obenya de agu ne botom tefenti aba aden Ghana man pani chirim se ba ne sa enye yemo modern ne nyina finfin asem no nyanka ne se de te ne yemo man Ghana ade hye ne ho ban ne yenya se du ba bi a bribe sika chechie ne yakwata amnyuko bi achi na aba ne ya ade enya ne yebo na baso ne etumfuturo gu ni pani eba ne se enye kura nti Ghana man pani se semtwerefo yenya adwuma semtwerefo ne yemo ne yemo Ghana fo ho ba ne yenya se ibirim tete nipa bi achi ne yesu pro ne kankan eba ne sa emwo men ene ho sensem eno no na GJA commends the IGP for improved relations with the media. Enti miame wafa so no ye president e de ma o man Ghana semtwerefo nkamku Mr. Abed Kobra Dwomfo echiri mo de abaso bode ma o man Ghana posi sahene IGP waya ade pa oba yi wo hwe aposifuo dwumadi ahodo mu die ne nsa woso a wonom ne o man Ghana semtwerefo di no mu ne ade ni papa pa tese open information every aposifuo akachi a wo mbre waya ade pa to mbo na baso nyankopon hira no na dwumadi o mo bo no nso yeta nachi semtwerefo so ani dwumadi ahodo a o man Ghana aposifuo IGP ba yi no ode agu ekwan mu a ebo o man katafa to so dumie no the dispatch and the din semi
ɛde ba montene so na bra kɔbra nsɛm ne de ɛdɔɔso nanso ɛnam yɛbrɛ ne nti no ye gyina we so aprapra ne kuwa kra transme ba bonten no yɛmfa we no nya den emfensi na bra kɔbra wa wonim sɛ bimpanifo se abo ne jagya kwa ya ne yenya den nya ne kwanti wo fa man aprapra de be ha den enti DJ Omalo no nyame boss bo ame na me de pictures bi asen no na ye monitor na dwumedi ahodo na aka no ento aso na yenko yenim na no pay me wo fa ase ba kwane na awoda enti me aprapra chama ne den e de herda eji na herda eji ewo manso akosi so na ne e na woda enti me wo fa ase herda eji nyame nhirawo na wawoda ene ode ama wo no yakopon nya okese pa na ompagya nko adom nko adom yakopon nhira no ntede mu fa nkyerɛwo ena woda we yakopon prapra kyire kwan da pon we nya da pon na kese pa mfamom na yakopon pagya udin na de pa bia wasase we su no nhyehyɛ pa yakopon ahya mo no mrem so otamfo tata wa ya bona Daniel happy birthday goes to you Herda Ejay wo manso akosi so na wei efri ya na musini on neto nkra edema dia 106.9 ewa santimentemu Samuel ofoli boate ndo abona mane se miscall ene wose yamfa woda kesi wei emfa mo Herda Ejay a wo manso akosi so nyamishira no woda wei no onya ne sonko kwa na ba ko random say ensemi wo ha na me monitor na ko break no na wo bagura mu ewo nungwa ne mpotema enkra mense kan se eye nungwa bank road ekwapem ekwa de kopie mu wole gompotem ne ade na mu kyerem a empanifo atumi ayi gatem ma o mayi fi ni nyina ba begu abontene kama na mu yi ye ne nya ade a eye baller fo ne de tracks akwakofa eye wura na firi honom enti ama agye kwan ne fa aboso ema kwan na yakwa akoye kitiwa bi ana manfo tonton nuane ne ma wo kwan ma mekesi de kwan na chuki ema traffic pa ekoso onungwa bank road hodo no ha dwen yi panti ombesere enwura na mo yi free gata ne mu no mpanifo mo modern aso makwa sesane nyina firi na boa na nya sempo enso to a sa afi na besa ka gata ne mu bio na adwuma mo ye ne fa so bi anya den amma so nti ombesere nungwa bank road ekopim legompotem hodo mo no gata na mo yi mu no momodia na munko yi wura ne firi na mo na kwane mo ntene ena bie nso eye nungwa police station eko eye highlife mpotem hono mo no mu kyire ma eno so traffic pa achi wo hono nyase mkuma firi say wo mu kyire ma mpanifo esiesie kwan no ntiama kwan na ba ko pe ena eko ba ko na aka ne de aye bibie wo ho nti se basa ka bi putupru eye emergency services car bi se ne ambulance bi na eba ne ade a bo nso muntumi ma ne kwan na akoye nsem pi ediba bi nso a ehyankafo bi kura kyem se positifo no so tata wonum gigi wo sika bi ni ade ha adwen nti on besere penifo tu ho na mo ne contractor no on speed up no dwumadi a wodi na penifo mo asa be ya ekwa na ye tea asa se be wo ba singlet no penifo mo modea no mo ye ntentem se be boa na asenkafo a wonum ye adwuma e de fa nungwa police station eko elite no ombetuma ha no se be nansen de ekwa traffic in fact watokodo right 106 man akwadwa sana be kono osia de yo akwadwo Samibi, way every ECG, Greater Accra region, and ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. And there, Obubo spread that to Dubai, 11th November, from 9 a.m. to 5 p.m. Sir, I'm telling you. Endra, kutubabi down, kutubabi down. Can say Jan down in a day soon. Mid there's no offendra. Ejuma mbeye yiwi amekɔ ene ka gya to me se fifreti mitiri ho sante gya me kwa pem frem ma da me kɔ ye kyire din ndo waso enra fifre na manda o me se metna bonten saa me kɔ wura dem no bra kɔ na bɔ be du mienu kɔ dɔm ba kwa najo ndo waso sorry ho no hit e wo ho no mo no me ka kyerɛ wo ye ho hit pa enye easy te ndo me ho fa me pa anti ana ha ma kyem be na me hu so o maso nti am se bia na ye nsisi ni bia na nsisi na mo ye na najo Ewawa. Yisi jifo ye adwuma na adwo. Ewawa. Disansi si na am mechirem kakra. Adwuma na mo ye bia na adwo ana. Right. So ECG Greater Accra region will undertake planned maintenance works to improve service delivery Tuesday, 11th November 2025 from 9 a.m. to 5 p.m. Affected areas no Agbogba Police Station, Tank Palace, M Plaza Hotel, B Opoku, Sahara, Control Exhibition, Banana Inn, and then Mpachemo. Ntinyame adomende anapai no nkro kopem se nwumre no numbe bono ECG so wo yensisie and ECG regrets the inconvenience that will arise out of this exercise. Nti we no if we Greater Accra ECG and what do we aba
Kojo so mo say dey your sanity papa. Enti we say ne dey say omo yensisi adwumadie dia ye bo maba so. O say o man Ghana no yenyam kanea no. Ba ko bena homa no bi ho essence ro no. E boro mfinhye beye de wo ho nie. Ebi kura ye kwa me nkon ma abre so omo nsesa ne dawo. Enti edu ba bia no ka ho bi na ye na edu ba bia ye ho ne ne no. Ensa da nkoyi no. Enti anomontu a asehwe o man Ghana yenyam kanea so tu ne de no omo ye adwen. Omo nkoso amwa se beye yenyam kanea no. Ebetume jane na so nti wa wonim se emiamia ahodo e bekoso ne ebesere wo free a wanyinam kane no duntum bibia se wo main switch a dum no me de no me free a normally me tie sa the main switch no me put it off because me no obi nhye me wo me personal meter me de ye me ana me use o ti me kwa me dum no me kwa ma so ma de e kire din nti ebesere nsi adwumadie na bia na light na betume abɔ nani ebeso na aba duntum bibia se be ya enkofa to ye nkyem bia enfama. Irene wo Cocoa Research Institute Craig wo tafo and appear some men country so with papa kojo mo say dey Irene wo Cocoa Research Institute tafo also always show no. Oh nice. And she loves your haircut. Oh sir. Was routine. Oh her background no say dey. And light so that so come up. Light na so. Shrep. Me tell you nyira mpa. Me sin Cocoa mo bratio. What today? Cocoa mo bratio. Quick commercial break here versus here. Ghana fwe yatia sem dene Abi Beck Enterprise eden yema papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abi Beck Enterprise ye wo manta de ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abi Beck Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abi Beck Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abi Beck Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo wo so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ne ho ni nyina wo Abi Beck Enterprise hwehwe Abi Beck Enterprise Domi Total Filling Station enche hwa follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibeck.bill on Snapchat aye abibeck_ Abi Beck Bill for Abi Beck was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abi Beck lines ning now on WhatsApp so. Abi Beck Enterprise and home of quality bill. Stand up. Hello, Ghana. It's time to celebrate 50 years of sports excellence. The Sports Writers Association of Ghana, SWAG, will honor and celebrate Ghana's sporting excellence at the 50th SWAG Awards in Accra. Date, Saturday, November 15, 2025. Venue, Accra International Conference Center. Time, 6 p.m. Theme, Gold and Glory. A call for change in national orientation and investment in sport. Special guest of honor, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. Guest of honor, Mr. Julius Debra, Honorable Chief of Staff of the Republic of Ghana. In attendance, Mr. Gianni Mello, President, Association of International Sports Press, AIPS, the prestigious and longest running awards event in Ghana, the SWAG Awards, promises to be an unforgettable night of glamour, excitement, and celebration of Ghana's sporting achievement. Performing is Afro-pop and dancehall star, Stoneboy. Come, let's celebrate our sports legends and honor the best to inspire the rest. For sponsorship, contact 050-701-7001. The 50th SWAG Awards, sponsored by GCB Bank, Gold Board, Tobinco, Stanbic Bank, Ghana Free Zones Authority, National Petroleum Authority, Omni Basic Bank, and Phoenix Insurance. Ekunimdie mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana
anaasɛ miamienu so na wankasa yi no ma wope fa mobile money tuaka enu ano no wabɛka agodie no ho kwan foforo a obetumi afa so ɛde wo ho ahyɛ agodie mu ɛno sɛ wobɛbɔ theluckiestafrica.com ɛwɔ internet no so sɛ bia mia community ticket no so na yi wo number anaasɛ ma system no ɛyi bi ma obetumi atɔ ticket no ama wo dɔfo bi ana wo baba wo pɛ nasɛm sɛ wo Ghana fa baba money tua sɛ wo ni Ghana na wo amanoni a ɛne fa bank card tua ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empɛn ahenum eyi yɛ matsa yɛpɛ na nia wo community bedi nso betumi ayɛ mohudu but *712# anaasɛ kɔ theluckiestafrica.com yɛnkambom na yɛnyɛ lucky na lakɔ baabiaa hyɛ wo ho so ɛnyɛ mma wɔn a wɔndi mfie du wɔtwe luckiest dwumadie yi ɛnɛle imrata akyire wɔ Caritas lottery platform no so Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mrs. One Trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, never shake you amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia ya punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni din hwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFM DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K. You don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash. luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. DLFM 106.9. Obia done Mr. Otuya, no bitter, she ratchet carrot. And no, yes, it's yellow girl. Nasa me be, Makumani Namawa. Now we are Konongo Kaya. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. No business, so and in a may, me, Michael Johnson. Ooh, girl, ooh, and know the America. Ooh, girl, ooh, and know the America. Girl. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Six one nine and that's so homo be and I pay what you ready so. Now give us a bar Misha Bam. I don't pay my men can forgive us a bar Misha for my supporting immune system now. I could see malaria typhoid. I don't feel join these. San can be a friend give us a bar Misha. And give us cold capsules about I don't know support you. Wapon no apostle. Go quite it to why you team have water. Do your friend give us cold capsules. Give us speak up songs. I don't need a meme drum. Premature ejaculation. Oh, the bunny and I feel petri na yo. I saw Banny baby pa. Bema de was so to me just a web memo. Bema was so to me bedroom. Give us speak up songs about wow. I'm almost what to me now and now so. That's not be a pharmaceutical shop be a benya be a talk from Penny Farm. If you want to do the for bulk purchases 0543222470 0543222470. Give us speak capsules, give us go capsules. Correct to pa. I'll be back Enterprise I'm in control. You've got a wide range of clothing and accessories. I didn't hear my papa didn't know about I'll be back Enterprise. A man tied here, one top, one skirt. A man jeans. Trousers just a cargo shorts. Just a decade count you know. I'll be back Enterprise in Tuesday Furniture Hall. Backsuit now we here. Your bed sheet pillowcases. And the first bill number just a bill not just the back. Also, but I bet you the bill on the door shop. I bet to be Nakoto. Also, Jessica Fagu Bottom. I'm sure maybe I've been back Enterprise. Yeah, what domain? The Ben Total Filling Station.
for Abibec Enterprise. 053-812-9775 020-815-6691 055-902-7012 Abibec Enterprise, home of quality bills. And to bring in Tadi Albertoni and Abibec Enterprise. Also Brabbe Jodia, home of quality bills. Be back enterprise and now we hear Sika. We hear Sika great. I also to me a back enterprise. Also a shopping. And the lucky as I'm in country says Sika na buso. The lucky as a cradiana about for mobile phone Sisia. Dial star 712 hash. Star 712 hash. Options near me, you know. Your option 1 and for option 2. Option 1 kasana wo to dia ma home. And for option 2 dog. Also, what to the amount for fra? I don't need option 2. Also, bet to me, my system no credit generated ticket to the amount. All the luck is a credit more. As some day woman crash says, when do Momo need to have? Oh, I'm on a woody agree with you. Also, bet to me, the bank card to have. If I agree with what to me, the bill. See, can it also? It's time to get lucky. One ticket can multiply your money by 500 times. Tickets back on up. Let me about 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community knows up. Between 10 times the amount of money you stake. And to what trade for mobile phone to see dial star 712 hash. The luck is a credit. I go should be a sense way a group. This is your golden chance. Let's upon, let's get lucky. Let's answer lucky, dear baby. Michael Johnson. Ooh, girl. Experience the ultimate in comfort and luxury. What do you for Plaza Hotel? You go through the Chimna for Butan so. Brush with yourself. I don't for Frahab. When I be who do for Plaza Hotel. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Events grounds for hot. Saloon Papa B. Restaurant alone. Your man look at the Continental. You are not there. And the supper baby I done if you want to do home. I hope you mukofrudia. I had to chimney butan so honey wall. I then from Penny for now, so your reservation and I send Enquiries. Yeah, also your remote. After once your reservation 05304 58834 053 548834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. What do you for Plaza Hotel? Where luxury meets comfort. Minutes to the top of the hour 8 and it's still your breakfast show. Anidaso Obia. But I musa so what to me and museo. Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. Ready be a woody be anime patrol. Or Sanka Lumba and supernatural mineral water. Upon to be a water program be a way. You sure and you demand ho. Friend Lumba and supernatural mineral water. 0555 274757. Lumba is supernatural mineral water. I Bujusio. If you're on every form, just get your grip. I show you come out. Live on Facebook, live on YouTube. I jump any for better and I said, I've here didn't come out.
Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Special good morning going out to Irene. Oh, Coco Research Institute, what the fuck? What about that to say? Special good morning. Nana Granting, good morning. All day. And New America. Ooh, all day. The America pa. Join you live on Facebook ba no share link no amofoforo bi nso atumi ahwe and jabeja for bet na se na fe ne enkomo da pon so don ya hwe na fe ya bobo ho. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
106.9 Anidaso Obia penny fat na said. I see a dear yo. And Shraba could use some be a woody kind. And I won't cross on. Penny fat na said. There's a growing concern about the increasing prevalence of homosexuality in Ghana. I don't come on a PC at the end of pay. And I pay some of the doors of Johnny live on Facebook. And I was watch a link. No, I'm a full so to me, I should be another pay with DL 106.9. DLFM 106.9. And I pay penny for I say, what's here, dear? You're in Shraba, Kojo Samibia, Woody Kai, Nana, Marching, Major so, and class prophet. Kofi Taylor. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Na anope ma pomo te say. Nyame adom. Ye de Nyankopon ase. Ye de Nyankopon ase. Ye de Nyankopon ase. Anaba kwadwo Kofi an koma ye pesi ye die no. Ya de a aswoman wo se ye hwe na yetu ho na mo na afei no. Ye we se bibia betumi aye kama. Sure. Na consensus ekoso homosexuality in Ghana. So wo ba ni wo ba eda. Eyade a ekoso bema ne bema eda eyade a ekoso pa now aban beko ye mbra ahye ne kete sa mbra wei ene bra saade yi ewo man mu no ye hu saade no measures ben susu ben ye de tu ho said ade a ekoso yi aso man ye behwe ne tumi asi ano kwadwo mache bi Major so sorry nana mache bi Major so pa na koba nti yana na man fa wade ma kura we de wada ma yana yatifo ase na yankasa twede amponyankopon onhira wo no na ene topic e de dwane yansem ba ko a akwai de so man no edu ba bia ye de nsem pi na ye de no medi agro en ha dwen na Ghana for beka ya na ye 28 February 2024 ana ma shebe dwafo kwa asetena kwagye tomu se LGBTQ+ no ayade ba ko madwene ho hunu se o man Ghana mra itia na egusunsu aye koso o mayi munti ono mo mpene ena penifo kwotena ase kwadwenwen ho a kwese mre ejina mu mo man Ghana na wonom kokoye sa nhihye wi no se ebeboa ne se be ye obi o kondo nipa se opese one ne da ene bo modern se wo se nipa kro no wo behu se oba woni bema na eda we ye bema nso a woni oba na eda se be ya obi antumi mfa ne pe se be enkoye ne bi ititia o man Ghana mra ene yesom ene hyehye hodo a right na mokoye samlande ba ya na wo mo ye mra yi ba yi no akoye nsempi wo man Ghana mu a bepem samra ye kase no enya de a o man Ghana mpanifo etumi agiatum enya de a o man Ghana mpanifo etumi agiatum na mana mpanifo no ye no nkomo ye hyehye ne se emeboa se be ya obi ennim na se oba ene ne yonko oba ekokodi ahiemu we ye bema ana me ye oba obi kura esan fa ne se transgender se bia me ye oba mpese me ko sam ho ye me ho se me ye belema ena me ye belema mpese me ko ye me ho se me ye oba bema hu ne yonko bema ne kondo ne so pese one ne ya wade de en sanse se we no se eyi adwuma abohu se yamfamla na anya adwuma pe ende nipa no nitumi bio wo ye osofo kura na se o member bi ba se me pese me ware me nyonko belma wo osofo no wusuru wo ye hwan kura se utumi gitum na wo ye weden no ema no wo mra nyankopon asem so etia ina Ghana man kura ye timu no Ghana mra bia ni ho wo mayi mu ama ho kwan sebe oba ne nyonko oba nkonkodi ahyemu na belma ne nyonko belma so nya den nkonkodi ahyemu Ghana hyehye nyina etia ne nyankopon asem so esentia right entina ye ka no kura kire ho anaka bibia di adanse se yesa sa amra no anka Ghana mpanifo tumi ye den agitum kesem gitum yenim so nsara hodo pi na asode aye ho ye kire wo manyimu a mo kaseti asa na mutu na ekoso no na bebi sa ye ho se na sa oba ne oba eda ne belma no belma da no ba ko bena ya de ekoso wo manyimu ana yes indeed ekoso yes even that time na mpanifo be kan ho nsem ko ye mra ne ade ne ko ne yense da nte but ene ne de ba ko bena se de adansi dia ba it's on the rise I'm telling you ekoso pa se bema hu ni nyonko bema ope no na oba hu ni nyonko ba ope no a ano ya ye den e believe sabe asemi wo etumi twa bi
the tare bi ho ye ne yie na obeka ya nansenya masaman ha ya na beto dwa sabe mu aketo a mfie dumiensa academy yɛde ne koye ne head ne head coach etimini na bofra na dasa for 3 solid years afa bofra no to na bofra no one na de dasa bema tu bema asem ne yekan ebemu anu wadu mfinhye no dumiensa oye berma enye oba na ne coach ni so yo berma na one na dasa for 3 years ma bofra na yade obodi na kokonfo ano chema bofra na firim wewu ahwere ne nkwa homosexuality ya saa asem a yekanya one na dasa ekunu wapem ne yehuni puma sibre kwesi ade atwa mu kwesi ade atwa mu na awotwe ana mankasim ena ntie se krachi bi nso akwa akwochi abemu a wanya mfinhia nsom 7 years bema to bema etimi afa bofra no to on countless occasions mo makwa akwochi no asa atena matumi a sentence no na ede na yeyi asoman ede akranti na Ghana mpanifo ntumi emasa anti-Gabriel no muntumi enfa manyin tumi. You see, bibia be no mamuni we try say betumi play politics with it. Na eyade how o man Ghana na akutia o man pa. Enya bibia na ese de ya manyosem. Na ya tena se adwene hu ni sa de ekoma mpanimfo no. Ade ekoma amanyofo no mommre hu no magye atum. Na ade ekoma Ghana ni timamuni mobro wani ni de na mpanimfo twentwa o manase emfo mo ho. Ade ntira. So beka ya enipa mo sponsor anti-Gabriel no wa obeka ya Medina MP mebwa Xavier Susu ningo pram Sam George ni mpanifo do mo ka biewom ne bo moden epushi ya na mpahye badwafo gitu mo pass ye na mo maka nyina gitu mo se no ese yetumi man sa amra ne ba se be ya ye ma ho kwan asoman se be ma ne be ma beda na oba na oba beda de so dom ni gomo la kuro na say ye no man no na ye sadio ne nkopon di jakotu mu nti ye mpene me bi nkoso na mo gitu mu na mo de koma banda da that time Ghana man mpene dada na de dankwa kufu ado e ko ye ohwe ade ni din saa na obu na nintwie ohwe ni din obu na nintwie wodi ye nka o man mpene mpom hwe na nka onka se bi ha kora no ha nye ntimo nsesa ha wate ase because masebadwafo eje bill betum na mo de command bampani no before betumi asent to bill no ono so yenhwehwemu hu so anomaly si bi o ma ha sei no me hu ne se ha no chemato bi wo ha sei ntini yemfa we nkwahya yenye wesi ya yemu sakiremu Ghana mampani dada na dankwa kufu ado ehwe ni din bo na nichi wa mo ho wa bepem na me no kasei wansan wan commenten so da say ade na mo de aba no menyi ntum anase sei ekire din bepem ne ena emra efim pimi ne duni na abatu mu nso Ghana mampani na wote abanwa so yi ya papa John Dramani Mahama be hyebo se ngopɔ ya adom na se bibia to din na Ghana fatajufo wa mo de akonwa na ma na oba sa anti-Gabriel ne de obagye di atom na mra na ya adwuma na sabi ontumi ntina o man mu so mampani na onhwɛ ma sabi oba na oba nkoda na obarema ne barema so nkonkoda o na pen so o ma bi nsida de oba obagye di atom prekope emla Ghana mampani ba yo ne mpanifo asofo mpanifo na de ekohia yo mbisa ho nsem no asembe na okae o say sa nhyehyɛ na abanda da na de no mode koye na twam spelling date ache no ti dia ka ne de aban na nkasa be government sponsored bird dia ba na o magye atum akwati sɛn bakobna akwati sɛn mpanifo say ade ehia no na ehia ye de ehia ansa de fata obeka so sa abane ba ye nkyeye fine abane ba ye nkyeye no ensma hodo o kan so be nse waye bi anameboa waye bi there are other things abane ba ya animanimu na putupuru na gidigidi ye ni nyina enti sa anti-Gabriel na Ghana mampani John Dramani Mahama hye ye boso oba obehwe na eno so ye adwuma no enti sa mpempen so mene kakra wadie nti oye hu bibi enye ya na Ghana mofra toto fifa na ye fo mo tukunkum wo mo no Ghana mofra ene ye fa wo moto na yenko mankasim de yenko tie de si mankasim de ye ka ho nsemi ya danse de nti ye du amanfo so na ya ka ya nom yenko tie de awofo de tudwa e fa de si mankasim yenko mankasim ne yenko tie de si je ene today abranti da fa maba no to nti that time no wa bo aso no ko 1 to 2 no nti mo la she ko ho
Mabia no yeko hospital. Yeko hospital. Doctor Chen there. Yenya fa no nko police station. Na yeko police station we bisa fa na afro confirm there ampa wa happen. Nti ana principal ya me there. Yenya no nko hospital. Nti ana pe yana mi yenya fa no nko hospital. We bisa mabano so kan no police station wo yeko doctor na fa so kan. Apra so na boy na so na no mitu. Le wa ai ma. Nti ana pe yeko hospital ya fa no hospital na doctor ko wa kan ye huma. It's better than Abada. Mabano, our pay small power trip. Now, Abenton so our pay a dunedry, which is 22 years. None of the damage will see no friend. Now, actually, I think it was after over cancer. It was after so I will come in the airport police station. It's mostly over the was after when Joban and maybe if you were down with that. Mammy, also on power on by a basana. No, Namka, Sister, no money, before, no money at you. Now, for you, I'm sure on Casa, we're going to the business. I'm going to go to a door. I know one, but over there. I've done you enough for the yellow. I am a part of my hand. I have put up it. I have put up it. I am doing I am for Fanati or Tayan way. To me, I can't share in being found there one way. No one have rent and in the father or Sapata. There, it was to them. Another bonus to them in the way. I'm a craba on your machine. Now, I'm a funny school, some in I there, up with school. I know I know what now is here. It's one of the sister, Yenya, Aman, if you are one nursing, if you are not let Aban. Kodo asemi ya dia atete and ya best show for no mommy hear your money here. Video then ya dia to Facebook page no so no join you live on Facebook DLFM 106.9 abra be video ya kan wasem no. What your voice your boy no say abofra was 7 to 8 years. Mfie so a e konfie wotwe. And ya fa kwala ne to saa. Se wotie ni ya. And it's so sad. One na da mako premiums. Be 3 times. And nye womoba no nko a afoforo pi ka ho a womo no womo na edi. Ghana about time sorry. Mommy sorry. Ghana about time mommy sorry. Kwadwo. Black Obra. Sa emra ne de. Ye besere Ghana mampani. Hwe oman bia ye timu a ye onema ye huhumu niama. Ene niama so ye nisuo. Ni nyina come together. Ene ma oman eye oman. Okay. Ye ntie ne ye. Oman ye timu a eye ne ma mienu ne kabo mu. Ye wanisuo de ene huhumu de nyina come together. Physical and spiritual. I'm telling you. Now boa no oman na kwanenim. Right. But Ghana na ye di agrosa no won. Ghana say ye kan huhumu nsam a say oman no ye de ahye Satan sa. That is the truth wom. Ye ja Ghana man na mo bonsam de ope no de ye. Chesane ma hodo abeboa oman na yemie ne beba ye so. Abrantie oda screen so na wo fa kwala wanya 7 to 8 years to a. Bra ko Genesis chapter 19. E ka asemi wo hosa. E kwen fa so Nyankopon di ja. E koto Sodom enu Gomora man nim. E yesa na mutu we ya bi. Sa na mutu we ya bi. Ana mutu we ya bi. Ena nam so Nyankopon bufu ya odi ja e koto mu. And Mame kan Romans chapter 1 verse 2 mame hwe se menya exact quotation na me pena. Na ye pese ye kan Ghana mpanifo se wo hu. Ye sere wonom. Ade a Ghana fododo na apɛ no. Aya omo gi atoma mo nwene nkwa akire pi. Omo nyi ade ntomo mayen. Eye too much. And dentina sa anti Gabriel no. The dad ba pem sa mre mpanifo ntumi nyi ntom. MPP apenso omo ye ne preto se do mo ye galamse ya. Say na bi manya hode ka bi. But you guys were given a chance. Say monya ho adwuma. Manya aye na ya me ya on. Say metewa na bibi ya me mu. Say wonya akwanya say wo ye. Wanya. Wonya hode ka bi. Eh so sad. Ya mo akwanya say ade we ye. Ye de tumi a wo wiase nyina ma. Wanya wantumi ntu ho na mo bia. Ade ntina ye ho sa aso man. And adibi ebeboa Ghana we do pray politics with it. Oh Mario wadaruma for video no to some. What wo man Ghana chechire ne kan for her video no. Ya besere mo. Yesere mo ada. Bosha hodo Ghana mpanifo hye. Wo mo hye wi a, wo mo ni bosha no so. Na de ya me ya eya Ghana ni. Se mpanifo no hye bo wi no man nisu a. Inse se betumi hodo mo accountable no, ye nye. Ne ya sa se tumi ama wonom. No mo se nyanye bio. Enti dia pa na mpenifo pese omo ka kire ye se sa anti Gabriel no omo sanya ya kwaje bo so no manfa ma ya Ghana be wu ana meme se won
Se Ghana ja bosia bɔ mpanka yi de dada. Se ja bosia banka yi yache. Bosia bɔ na ama Ghana yin ye bepem ne. Bosia bɔ be company for say bosia na mo kokɔgye ne nyom musika na mo ne betua. Yes. Omo kɔgye bosia na enyo mboto musika, enyo mo abusua de na mo de mboto musika kwa kutua. Idombo kato na mo kokra mpo na obi amedan obi aka. And a successive government abro bosia bro wo mani timu. Omo gye bosia no so ade konti omo kɔgye bosia no so a omo mfa nye. DLFM. Omo kɔgye bosia no mpo ade enti omo kɔgye bosia no. Omo fa sika no kra nye saa de kro no. Na de bia daka de anim. Mo so ade nso am se sesia no ade ba ko pa mampanifo ntumi ensan ni nyina ye bosia omo bro omo no ni ntra. Amama hodo na ajatum. Na so ka kire se wonyi ntum de a wa hwe ho. Ti akwada se bi ohiani wa na o boss ono ne hwewo. Na de wa kire wo se manye no wo so wo beye no wo ye de na se wa ya krado so wo beye den wa be hwe ho be di ho so. Di Ghana mpanifo no suro so moje saa mara no tumu pe wo kwaje bosia wunya. Na bosia na majaje ne dia pa na Ghana yanya firi mu. Bosia ma bra no. De bia da Ghana tin ABC dim. Enti yentena ho no na bosia nti. Ne ma bone be ma Ghana akwa ho kire mu ne ento ososo ma ne nkoso ana. Me ni mpanifo anya adwen. Saa Antigebe na Sam George enya hoden a okasa ya afa ho. Ye ne anua pani. Mashe badwen de ma de hye wono mo wo. Ebatina. Onim nyamfo Xavier Susu. Ahode onya ne nya beni. Asa atena ho. Yensa hu nanse mo beka sa ye hu ahoden ne bio. Ahoden na ye hu ye no ye hu bio. Ye hu sa ahoden ne bio. Ade ma koma no atum. Yes. Ghana man pani bon tro ahoden o de kasa ye no. Sesi ye so ahwan. Onka ho asem bio. Government sponsored bill no aban betumi aye ade nti na Ghana man pani nyire no ho no wonyi na nsem pani fo beka so o maye o mo de beko ne ade ekosi sen hwe Ghana nipa hodo a yekunkum wonom nam oba ne bema oba ne oba da ene bema ye de eda eya ade a ebokuro ebo man Nyankopon chi Nyankopon achi wade akasie enti ne obo oba no obo bema ka ho Nyankopon bo Adam ina obo Hawa ka na ho se one ne ntano no omonye den wode mo ngo enene wo de wo koye nsini high schools ahodo no mu a wo mom de da boarding ne ade bra ko bana eya ade e yekoso schools no bana me ka kire wo ekoso pa ekoso wo schools ahodo eni miamia pie ekoso ye hia mra de abonipa ho ban Ghana mpanifo ama yate ase se saa mra na ye ka ho asem no emfa hwe mesine table so emboa no nto no omfa nya hwe ena ampa ne ampa omo ye no preto sa adenti na ye ho saa so man adenti na ye ho saa so man ya besere wonom oba ene oba eda berema ne berema eda yesere yese asofo mo mpaye asofo mo mpaye asofo nyesei na asofo bo mpaye na mpanifo atena se ma ho kwan ma oba ne oba eda ne berema no berema eda yi sampa ba na mo bo na nya adwuma wo Makobra Nyankopon oye principled God Nyankopon ye Obia so asema mfa de wentua ma mfa nto ho nyamesom no saa ne tie ade we yenya manye that's all saa ne nyamete saa ne Nyankopon oye na ade na ade Nyankopon na chi wade no mo atena ase ehwe ma na ekoso mahwe ma ekoso eho mra monye no maye mo ho la kadasika saban we ne wo so de ya ye ne ye wo position ne ye beka so gyade agum be saban se sa e ba me hande a me kan ye bete ba me ho ne de ye menka ye nye oman sa abrofo na ya ye kɔ hɔ kɔgye bosia na ya emisa se de mo bo mo bra na o made ye fa abrofo ne ntesa de bia do bra kɔbra o mo ntesa ade bia be bo oman no mo tena se mo ka ne se de tie emfa ho se wei wa ban mu na se we ni aban mu ade nti na Ghana ade bia be bo atemamu ni ade be bo Ghana ni de ye play politics with it na Ghana ni ho akere no na mom de be kwa mai wonyofo ne de dade no mbaka no be gina so aye no hɔ a Jase mama yate ase prince ye ne de ye hu hiamo ana ye hu hiamo sene Ghana kase obeja abosia bo na se Ghana mpanimfo ma yate ase se o mpese o mo ye Ghana ye ba ko me ye Ghana yi me se Ghana mpanimfo betumi agyae o manyi bosia bo no ma ye Ghana yi o betumi aye wo de ye hwa mama ya hodo ye kɔ kɔgye bosia ni nto muntumi nsan sa bewe no bisa se edeja pade pa no mo wo chen so Ghana ni bi ene fango Ghana si enye bi ye ni bi ye wo bi
ɛna yɛde ama aborɔfo no yɛtua yɛde 10% na aborɔfo no fa 90 de kɔ yɛwɔ bi wɔ ha sika akɔ te si the whole Africa Ghana nete so sɛ yɛkɔ ɔman a ɔtufo ma agudie paa kɛseɛ mu a ebibima nyina Ghana na di kan wiase afa na nyina yɛtɔ so nsia na kɔbena wiase nyina o sika akɔ gold paa sika akɔ sɛ bi bram Ghana de di kan bi mam ha sɛ nyina na me de akyɛ yɛ kwa ɔde akyɛ yɛ kwa wiase na yɛtɔ so nsia na yɛ amɔ kan yɛ amɔ mfɛde ɔmɔ kan na Ghana the whole world yɛtɔ so 6 ɛna bi mam ha sɛ nyina ne yɛdi kan ayɛ amɔ mfɛde sɛ mɔkeka saa ansɛ mɔ mpo mɔ mfɛde sika na munya firim de pa na mɔde ayɛ asesa Ghana tebea ni nti muntumi bosia nti muntumi nsan bere no muntumi ma bere no muntumi mpase bere no bosia nti mo dem sesi mo bo bibimam ha nyina ye tu gold pa de na mo de gold sika na ye e wo Ghana hasema me bisa mpanifo ni nie masem nyina ni de na gold ni sika no mo de ayama Ghana amama ya hodo ye kwaboro busian ba kwabra de ye wo no mo ni bi Ghana me se aka akra ekwan kura yamfa kota ngusuo no se yemfuturu kwan a odua banche wo so bebo okuruma Ghana beebi a ode ade besi bi efifi beebi a ode no ba begu bia eso na biribira kuaye asase bide yakopon de ache ye kwa wa ma ye diamond gold bauxite bibia de ache yen ede na wonfa nka ho koko de ma ye kwa bibia ye nya bi wo manyi mu edi benefo pese wo mo kira ye se Ghana no se eja abosia ba ye bewu ana yengu da eye problem ni nyina ye mismanagement any abro any beye selfishness and eku oman me say se nya nipa bi a obetumi aka se meye Ghana mampanin me mmabosia wo manyi mu dam Ghana ne ma ye wo ne bedi dwuma wo manyi mu abra kwabna Ghana mmabosia bio na Ghana be transform Ghana be ye disable chiri Ghana be ye disable chiri eye o mo design system no to suit themselves Omama system na akwa nipa kitua bi ena omo chechema omo ho ena omano mayi oman na akwa ena ye bre busia nti ade ekum Ghana ni yentumi mfa yensa nhya asem mra na nye mra wo manyim busia nti busia na mobro no kura no mo ma Ghana fonje da hunu faso a yenya pote hwe yakwa nyina de aye wo manyim ha hwe yakwa de aye ne ma hodo ekoso wo Ghana ha enyuma ni wo manyim mebunu enne mebunu nya adwuma anye yakwanya sei koko enene yede ye galamsey site ene yese ni nyina ni ya borobosia busia nti ene yesi yagie ye fa ahudie but today let us assure our listeners say Ghana yenya oman ye beka se yagie ye fa ahudie ni de ye mampanin but Ghana yenye ye fa ahudie that is the truth e wo oman mu ha yenye fa ahudie yes efri say se betumi atase so oman ne yama abrofra hyehye mra ma ye di so Ghana ha se dia na ye fa ahudi na ye ne sen ye fa ahudi a ye se yagie no ye ne sen ye se ye oman yagie ye fa ahudi nanso wanam bosia burunti Ghana na ntumi hyehye mra beboa oman punto na momu no ye ade a ye hwe de abrofo no beka ase ye dia na fa ahudi na ye ne sen ye fa ahudi ne sen to me hu ne say yes yagie fa hodie so omanya obi ne ni yeso na mmom say yentu ye ne ma yemmo ye bra so omane de abrofo na ekire de yenye wo Ghana ha nti no wonder say ye twati ma na de akwa akoma abrofo no de aya de foforo abe na obeto ama ye yeti koku ani de ko bibia raw materials ne nan ani mu fa nya hwe ye de nyina akoma abrofo no ma san age e de bia ka ho de abre ye wa ha say ye de anything about industrial de yempe na obi aba o make sure say obenya de ode na busua bedie obenya de ode ne mprafo obedie se to abatia na kora na da 4 years na owenya no bra kwabo no betumi de abobra pi na gane ne oto aba na ye mobro wakoso adinya yenye o mansa we beg them our leaders in fact we are begging them today sa emra no omo nkosan Ghana man pani hyebo o man ne bohye ne nya adwuma President Mahama woni diem yesere wada His Excellency yesere Ghana form of an ye for moto no Ghana form aya na ye supi no yesere mo mamra no mo ana mo hye ho bo ka kire se mbeye mbom ho modin se ni manim nya mra na mo nyintum asofo mpanifo pi eye yo ye kire na ade a kasa ya tesi a me hu se ni nyina kofom e besere mo menye nyina ye nkasa
na saa oba no oba da bema no bema eda no emmo o man kwan bia huhum fam ebe wiki Ghana kodwo to be wiku ama no tiesere ba ko bena enya fese obeso na hunua bema kwate se ne nyonko bema ebu no to agum na hunua ba ka kire ne ho ne nua ne nyonko ba se ono ne wo pe I mean how na oba kwate sanete bia se mpese me ye berema na bema so akwa sanete bia se me so mpese me ye I mean me yet said ya metie na makwasesa makoye abosu ofufuro nyakopan mo me yie right who does that ya besere we victim Ghana man pani o ma ne bo hye ntim animanim nya ya mpese o mbetwen ya animanim nyan said ya onya atumi ese samra bi ade bi be hye mu no onyina sa atumi na so na o mamra ne nya adwuma na enyina yen kamom na yen sa politics ade ye ne ma okro na sex amanyo sam kankan ye nya ya on Ghana ya di ense be hye num ya Canada 32 minutes after 8 a.m. here in Shaba Kwadwo Samibi o si ade yo the first ana wakasa no Kofi mami tio yeah Hitman good morning Hitman me de bia me ka say Ghana has say no ye de niam bi di agro to be frank with you ye de niam bi di agro and this LGBTQ plus issue and then your first time I hear kan wasem and it has been in the news for a long time from Abandada edeba aban foforo and up to date yenten ho hwe omo nkan ho hwe which we know say na e komo omo like omo niama omo ye omo manifesto like omo ye the omo no omo promote the promises ni nyina na e ka ho and say Abandada entimi anye na wo ba no oso obeye de ubetu ho anamo na up to date yentimi nya ho hwe and it's on the rise Kroma. Mintwa wa no NDC omno fana rally omkoye wo Madina ha yes Sam George and na titro gina so kasaye yes yen yen go pram Sam George yes yen time obi but asama na woka na you are on record enti yen nim de waka opa mane nya adwuma sam pode ne tumi na omunya ne ho asem ne ye kan eno fana rally asama ogina so kasa titro pa sa ade no right Hitman na we gina nipa domu yi etimi aye rally Kesie final rally and you know the kind of stress bisanshira about the kind of stress I mean ni komu that very day no e wo krom ha na ma ye rally aka sanse mu nyina we are not doing politics here but it's on the rise to the extent say man kesim ya fo bi to 7 years ni akura hwe bema wa fo bi to na ye to krom ha Ransford teach ye can say coach a wo kire nkra bobo etimi fa krato obema da wa ha munye bema ketoa den na ye wa adwene and we are in a country and this man is free and on anti okroma say freely and am for ma eguni them and I have videos and pictures here Hitman it's really sad let's know my on so pictures into so any videos no Johnny live on Facebook Johnny live on Facebook video na that so who coach ni okay, so Johnny live on Facebook, DLFM 106.9. Yeah, the videos and pictures so DLFM 106.9. So coach in here, and aquality anymore. Coach in here, aquality anymore. And no matter that, say aquabwa love song and that and behaving with the kids to send your aquani on plan. This is very sad. Aquarian and cabet me I won't. Chava, yes, so behave with Sacra, and on da and akono ben na wasa akola ho Hitman akono ben na wo yonko bema ho a obetimi afa yonko bema to wabodam bibi ya wadwene so coach ni and this is not the first video like all year videos and there's this one video na hwe enkran na good dem no enkran na good dem be bro 10 and we are on the radio and we are talking about LGBTQ and we are saying say a government was coming on power. So coach in kwala ni now all in the name so watch football. All in the name so watch football. Say na abedi pele chire na ma football and ka fi say an ko medu sam pempen so we. Say na coach Segu Krom ha e chiro mo ma football. Can you think say first video no to so oni akwala ne dampa no so no take it back fa coach so coach ni na Hitman video we crowd dey say there is another video or the camera na chire akraba akoto so
I will say blue utimu say ne kwa do akra no obi ambra Facebook mu amehwe DLFM 106.9 Johnny live on Facebook na video ya kan ho asem e bra behwe and this man afa akra to ama akra wu na still ogusu nam krom ha na ye kan LGBT one asem na ye kan one asem then you are sitting at your home now can you help it adanya who support a political party are you dumb bibi ya wadwene afa akra to ama akra na wu. And you go on TikTok, it's everywhere. Justice for Ransford, justice for Ransford. Coach ni akwala na edido honum no. Yes. Yes. This is serious. Well, yeah, crowd to send a girlfriend. And like only any word to the extent say or san so come resin so. No, yes, snap. To say me girlfriend be am yes snap. Akono ben na wa akora kitikiti wo akono ben na me say Obia quote we e kire oba bobo na still ugusuma oba no ekwo ma o kire ne bobo a you are the next person akosie oba. Yes. Now, Kofi, asat now this coach no must suspend no and then no more opposite for be mu. I think there's a press release here from the Ghana Police Public Affairs Directorate. Yes. Listen, here ye di agro okrom ha. Suspension saying. No, opposite for take charge of this case. Yes. And kwa wonim bibi chire madwen kakra wa hanom. Yeah. And there is a press release here from the Public Affairs Director for the Ghana Police Service. What kind Hanoma? After the death of Ransford Owusu in February 2025. 2025, Anna Akwalani Frimo, February. Anna Akwalani Frimo. And investigations koso up to now. And then the Ghana Police Service. I don't have me problem, no. Me problem, that's the press release and that is my worry. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. And you are telling me that this man is still free. Kofi cool down. No, there be 4B2 and it's been 8 months. Kofi cool down. Cool it down. And the question when they say, a queen of fast how my Ghana, I tell once and some cost one. I'm Benny Pebby Quine, Mamma Yodi, Pumini say a cocoa to cry. Adia ba kwa ya now me muka council mo se boa and ye nyina se ni tuade ekoso se immigration officer mo kokunu wa kwa benyan ebusia na be kwa onzo makwa ze mapa ba kra ana me boa o makwa kwa bedu be mapa ba kra jako I'm telling you yes adine sia ye wo video say evidence wo hono ma yes e dia dance ti dia pa na process be na be fam a be tuna tentwan swa kodu pempen so be hwa no be diska kwa wure ma na kire din afini ko na wie enya tiktokers ne digile ma ye kasa and up to now and can yente ho hwe and to date from February 2025 so akwala ne ma mini and you are expecting say this mother should sleep under Obia fane batuwa ma wawu under. And you are telling me say you are doing investigation up to now from February, November ni. Bonne is this the country Ghana ye nyina ye pe? Wedim. Me twa Kofi no. Be say dem di kan ye no. Oman no. Me say so officer abofre ya wawu say nko minister bi banka. Nka se bo nko mun kan wiere dada. Koma kan wiere dada. Tamai. Abofre we minister bi ba. Anasa nka president bi ba anka bade samu asembu nsanke o ma less than 1 week kura na ya tinatu intimate makandada ekwe am mpanifo no faso a ade e ben wo ma munye ni yi na de yen tia no munye ni yi no it's about time say yen be the citizens no ene e ba yusu ya adwen ehun kwan ese ye faso na ye to ya ba ekwan ese ye faso na ye to ye nema as omanma because yen so ye o major road to play ye ka ho ye kan ye ba nyina we have been giving them the chance so may de omo de ye right na me wura ho pa sasabe ya tenase so man ye ne agya tumi se Ghana be di ye ho so ne ye ntumi ni ye ho so ne ye ma obi foreign culture etumi influence ye this is na see take as o man wo kroma say I mean who do that go to I mean your friend is saying sa o man we Burkina Faso kwa senior man
Bianca them. Who does that? Obia nya sa de no. Oma with a chance no da. Oma room to operate. Bema ba, ye waka no waka. Yete ha na dana Ghana man panika. Say tracks akesi afa Ghana kwan so ne ade a. Esese ya kwan. Okodu Burkina Faso na Ghana man pani di ho dance wa meboa. No di ho dance no ne kan ye. Okodu mo atwa so no ma say wo kan no. Yeah, de ntumi nye bi. There be. Why? Cause yeah, next election you be lose. Coffee pharmacy. And this is killing Ghanaians. Coffee pharmacy na me fa brain na matifo na. Atifo so bram. Coffee pharmacy o. Hitman. Me nim ne ye nipa bi mu adwene se me yonko bema pa na me yonko bema na ne ho ye makono. Eto den say na ne ho ye makono. Se me pese me ne da. Hey. It is finished. Coffee me that 42 minutes after 8 a.m. here. Yemfa calls in the kakra 0593406565. Kobe someone on Facebook says, "Oh Charlie, this is disheartening. Ghana pa. Amakesua, what is happening in our country? God have mercy on Ghana." Good morning. Good morning, Brakabna. Me pa share for us saying. If I try me pese me bomu di na me pese me chebe bi ameka sesi. Mami too. Me a victim. We a victim. Yes, and I need to know or give me course. Meba, hold on. We are victim of lesbianism. Me or a bear man or farmer. Bearman or foul too. I or a DJ or one of me radio station. There are some of the banner. Or a DJ or radio station Cassia or Ghana. Yes. And only pa. Wow. Yeah, and to say, no, who said in life I am miserable. Anytime, me, now I thought that he was my boyfriend, and for the first time, win him. Mama fan number we ma after show no test it. Na yendi nkomo yi pa wadaroma. Why? Me the number be to na test na yendi nkomo yi pa. Why? 0244668288 0244668288 Fre na fi yendi nkomo. Good morning. Good morning, blah blah blah. Me ba je from say. Idiani from you. No Friday the big it's a great Accra. Mami too. Me too. Now, the American Rumha, the LGBT class, only by the airport of our ever boarding schools need any places now, my campus, says, or more talent, any prisons. And I saw no man in costume. Nampany for Sanomano, a monkey on my dreams to say. Near Omoba, BBC, Niomba Becca, Ama Yatia, and Omo Meccan. Near whom Yamuno, and Omochi Yagi, no marrying on to say Bayeno. I just Ibrahim to a lady enemy. Mate, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mami Tiwano pay. You are not paying my budget, I mean, Sramo. Na near Meccan say. Obani or Bana Beman, ya air costing. And you said a dear Ghana, a man penny for no. One you. Na said be ya won't be ya who Jumano, and only some. Fania in Srabakaye, Kofikaye. Moana Mobejina Passo. And I must say, was some of the Moba. Mobejia to Moba near sign. Na Emraya Juma. And untia so for and sorry ma. Obia koto abama NDC say. Sadia na wakasa one yano. LBTQ press no. Obe ye free wa magana for. Yenya ye fa hudi. Na ya adia ebo man. Anya michiri. Enti esa na ema nso di o man Ghana ninya. Enti won wa sebo so on be ye free ho de a. Ene ehure. Afa de mutwa nso wie ya mo so odenta manopo. Na sa na ya de. Ade bi a wo ye obebu hu nkonta o. Onya mfa hu ni da. Sankata mu oni ho a. Ene nka na wo wu nso ni ho. Okay. Enti de won wo ye no won hwe ni yie. Right. Nyame ye nse na twetwe. O man no enkwala na esai won wo ginsam.
Mpanyinfoɔ binom na edi saa nyambra nsɛm no ɛfa nkwala ato hwɛ me nua bɛyɛ a wɔkasa yi ɛnya werɛ ho bɛma wo ne ɔbaa bɛda ase gye me fa ato nyame bɛtua ne ka Auntie Maggie made us say good morning. Good morning, Brother Abraham. Kwa na pay my minti o quick one. Ye brain team. Brother Abraham pa cho mo ho te say. Nyame adom ye ho ye pa. Ye ho ye pa. Brother Abraham pa cho mi bisa. Ghana ye parliament ho. Sebi konfo obi a wokom e wo ho. There be. Sebi obi a wote bosoma no. A ye nim se we de wo ye bosom sumni, bosom bosom. Ebi wo ho. Ebi ni wo kwaku. Mo ye wo enkramufo. Eni sebi a Christopher ene wo. And then Quran mu sebi enso so sound sebi enfasi asem no so sebi Bible enso so sound enfasi asem no so enti yembenimfo na sebi omuwa parliament no ade ba ko sa kan woni se bra bra wo be ko ahia dan mu anasa wo be ko mosque no mu na yempenimfo wo ho se wa ti ase enso twani e ko so she akwala na ne maame na ne ba na egu no ho Ransford maame ho sebi ta Ghana ye de kokko ne nkosi aga sebi Antonia ma said that so Ghana ha aya ta se wo Ghana ha sebi abutonfu nimbopo eni Ghana ha maame no so woni maame kire no 49 me kire no ba bia wonko na sa coach no onko ye no ho adwuma na sebi o ye to wonyam fanfra na busuafo nyina Mate Kwaku me da say good morning. Good morning, Hitman. Uti ate? Hitman, I'm in Shamu. My pa mobo, they be a makasha mode, my sa ben, ya mapa nkwan a woman. I'm in Shamu, and ya mapa mode blame. Hitman, I'm paying for no, they be on a camp. I never quite yammy yapa, say, yeah, well, baby, oh, we were ha. Dear boy, Munkwan, chess or muyo, and yet dear boy, mana, and I said, dear boy, Ghana. Some way, pint, you, Mr. Say. Omo kwashamla how many minutes and how many days ade yankopon se ochiri ade amwo man no ni yentumi ngina ho ense 3 years nka campaign yi platform de ubetumi akogina so aka ni de nyame mpade de utumi mfa wa no mfa nka mbra mo kwashe nyina de ba bo mo nko a yeska se me se do mbenyi omo enyanya ya treatment fo no de ba bo aye no mo kokamaye de ba bo mo nko a ho no mo ye de ba bo anya nka omo kogya omo ka enisima nka ombetumi aka sa de we wo ya eti o ma ne mla se ne de bedu eno so ye ba twen obroni ma hemra ma ne ye ntumi nka na ye pe ko yankopon wo ho mo o hwenyu Mate me da say good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir, Hitman. Gideon Mamintio. Gama Hasari, no. Enipa Hunua. Nese Japa ba. Tumrikaku she Japa. Embum, a chance is any panel. Baby shares any panel Sam George. And we could get top rocker. Send LGBTQ. ZZ, ya. Ya can once a minute. What would you know? Kuntan pa ene omunka won hwe no esese hunu nipa usuro nipa pa chejata adenti ne esese ebadisa enti IMF loan na bada da ne giye no eye ho nkrata no sesika ni na mawiye adenti sese eba ne age ne sese ne o ma ya to ho no a na mekufu ado ansan no adenti na ban ya ban ensan na senke ye loan kan ya ensan konkoje ama Hitman Mr. Say na hifre ne ebu eman o. Say Mr. Me point na ba ko pe. O be ti ba fere jan o say me. Na so bi kro we mu. Wo ye da chiw. Say wo ye LGBT chiw no. Me du ba jan bontun. Ami e twa ma ma bi asi nyina ahwe. E bi ase sane. Eya die nipa bia ampe. E che bi asi mu bibia. Say ye ne sa krompo no. Enke be bre Right. Gideon made us say good morning. Number no me ba your number ni 0244. Okay. 66 66 82 82 88. Right. Me so me da say papa. Good morning. Good morning. Me ba your when dey. Me mo me din. I'm a preview to be come number one. Mami ti wa no pay.
Patrol, as some are more can. And a primera hopa, the secret pane. The baby more 7 years. Obi any visa. Ena obi ka tell me say mama ko report o am ko report a be police state ba maintain ni pa no education be ko report here be ko report here no be je bi say na ta ma wo be bi nga asam no ko court de bi aye ko court de bi aye ko court boy ni ba ye e be ka sa ye se sa boy ni adwane we Johnny, ne sister, original same. The Fred police ni ba ni say, say boy ne Johnny. Ya be any day. Police into the minya but no boy ni sister ba pa kwache no. Up to now, the from fa. Up to now. The from I tell course papa police for no so every mo kan ho. Whatamba? No ma discount we trade, no ma money pa ne Johnny. Enyo mu nyina, enye police for nyina na yesa. We have good police officers. Ghana Hadom. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Maybe I should have saying. Hitman, me den Adenarado. Because I think so. Nana, meet you want to pay. My family, I bought on my Ghana and a DLF. DLFM. My Juma, and a pay say, when my head, I dare come. I didn't come on. No, Mamma, for the Debian Team Salembra. At the Juma. Yo, that I deal with course we did. And penny for the day. Say, Omuna, Omu, baby, Omunia Muskanifi. So I'm called for your man and sponsor, and penny for the green. Ubeka said before, you better abandon. Your man pays so I bet now. So Omuko campaign and I rally baby, and the West Region sidewalk. And Obema addresses say Obani Topa. Wouldn't say a man penny at Tiakunya to see I can say Omuman the quine number, but Satan Yanan in Kofi be Asama Wokano, do you have proof for the Okano? I deal with video now, video now, say Omuman the quine number. Now, Onuka after the Oma Nipani Bechiano or say, or whom say officer or your bow, shall I Bema? Mate, me that say. Good morning. Good morning. Morning, Hitman. Yeah, from say. Do my meet you. Asemu de kan asemu de mabo so pa ha de omati eko awu na tamu so a wan nyina ta mo ta ba ko entomaro ntia amun kabim mabo that's it you do yeah so yeah that's say won so watumi afre anapai 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your fro say Grace, Grace, ma meet you want to pay. Hitman, pay me raw, Papa. Hitman, yes, sir. I do a course where Yendo. Me kind 90s, me crum, I be messy or caught minister being ching. Only opportunity journey by your crew. The minister now funny to some, no be we. I ate a manutan, ye will baby or on my busumi be a man one issue or. Obro mo ba no na asofo yinum wom mpenifo yinum wom mini nurse ni bi tifie oye djuma Otamajan hospital osi mami bi agie bi aye oba ono ani ko awawale no ofa ne ton de bi obedressing no ko because of nti yes sanye mpenifo ne say omo fo mo nansi fem na abua kraman po omfa ne yonko kraman ne trum da untumi kasa your radio so na what to say kakra why mate but that's it what make you point thank you so much for making your points on the show. Good morning. Hello brother. Me ba chon wan you Where Mr. Evans? Ma minti wa no pay. Good morning, Mr. Sami. You we sad we minim baby or this legon. I'm afraid of coaches. Man is yaho. Dabi. No. We issue a disclaimer to what you are saying. Oh, the work can own a wunim, but we are trying. Why? Me patch up. Okay. Right. Okay. Okay. Right. Mate, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Your friend saying. Your friend is Sammy. Me free tema. Sammy, ma minti wa no pay. Hitman, ma di wo ya ka krebe na me church room. Meet you. Mr. M say course na ya chief na yeti na ekoso. Lady be friend no person can assemble wa mananka. No. Asem no tie me ba.
asem na work no. It will be very, very good, sir. We'll engage her and we'll give the right information to a T4. Even if say Bema ba show you so cry, no ababa be share the air cost one because the air cost one you perceive it twice here. Wadaroma. Why? Tie. Adwuma na meba adwuma na ye your editorial policies. Aha. I don't think you perceive engage no. Tie me. I don't think you perceive engage no. Na fe yetumi di nkomo yie pa. Why? Right, me that's it. Say what to me afraid and pay. Good morning. Good morning. Mami ti wanna pay. But what to say? Yeah, me I don't know who you pa. And pay. Na me see me ba show you so. It's right obey you maybe one. Tama Republic Road. Na akakota. Yes, no. One two woman almost had their back to my quota. Almost yes, Hanyoma, na American lesbian, sebi, winning Kafra, and my kuto, no one more foul Tonya the day. We see Hitman, as someone have me, and maybe me for my fracas. Have me do it. The dreaming that you two or more probably beginning to one, almost had their back quota. See a part of the Kata, and what is all share my own. Because you go food see and baby. Yes, right. It's my mother, right. Betting casa, so to read your own guy, but right, Mate, you bet to one more. Good morning. I'm opening and a pay wapom to say. Yamiada Roma. You're frozen. Mammy, you want to pay Evans, Mammy, you. Opening me bomb abaso. NaNcrofort Tiemo, Brahma Brepa and Samia. Near maybe make catch on say President Mama own to me science I deal with that. Modi among fence and country. Ye ni han and Crofomi in South Africa. A Beijing Independence Square by 50 woman. Or hon ye security zone. Ye to meet you. Na me de ani who ni say wow yes I de ni bi no. Aboa kran ni munyansa chen. Sabi aboa bema when we say aboa bema afa ni onko aboa bema da. Debi. Na me tu ye nua ma no fo. Share Mira Hitman. Na ye nua baby ye adwuma one of the stations. Okoware. Omu ye wedding fefe ade sign o se oni be ma no koya. Sabi wani mu a opese ofa na eti. Twitwa na ni suma no. Ade tin ya no jai no. Mimi ye be ma se o se wuya. Obenye obla fofra ware. Na ejanum ne enanum so ye ne nkwala ne nkasa. Hitman me first born bobo. O started at the age of 9 years. The coach say omu ko bobo okra na si omu ndware adura o ka kire o say ya ntete me sa there's a time the coach ka kire so de ne be ko baby na no say na say Arsenal for pe coach nti say wu ni maduro say duro to me ma to me for Obia corner duro no emwa na ko coach Arsenal nti about time no ya mumma ye ne nkwala no nkasa na me nua Hitman no me bi koso a me pese odeba etuo ebu o man because ye kun kwa in news ya bo ohini bi to 42 times. Right. 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 Me so me that's a pa and pay. Good morning. Good morning. Me ba che frose. Me mbo me di kasa fra asiama. Ashama na mami tu. Ko siami pa se mo de topic ya ba. Ma ye wedding. Mi ko fa me tisa. Because of that, my freezing thing, 3 years new. Obia bisanya mintinika. Ibusi afford bisanya mintinika. Inte asemwe ya dear kosu pa. Mesu, unim. Yeah, the number be tuja, and we want to address this. Number me do tuja no. After show no be to me a friend na. Yahwena fe ya pensem no pomase bre. Why? So what in that man message should be enough, you know. Yahwena bibia aye kama. We'll do a very final caller this morning. Then we call it a day here on the morning show. Good morning. Good morning, brother. Me ba che fro say. Me ba che your friend ama me pase ti response ya. Ama ma me too. That for 98 minutes ni kan ben ta ni deja. Minimo. O me mo be you for mo bi yo. Ni e bra ne ba ko kan. Then piti ba ni akoye ni ba.
akatete ni be hu be si omumba enfa we mu binti oma ye din ibini mu sei na fabra ne de ne ku tin oma Ghana entirima o entirima ebe hu na mama ede ni no man sorry me ko so ne enye ba ko te ka ku ni peje to ko jo e den e ko so mo tin e ti na kwan anya gidie nya ko ss phone kai right, Mate, Medasepa. No, Mario transfer about. Yeah, Pon no the course hiba. Good morning. Good morning. Good man. Me ado me ho ya pa for saying. Brother Kwame Dudo. Mami too, Kwame. And that the mama man say me pipi power. Ba bi me blow Ghana ha papa. Share me ka be man be ma and I na some na work on. Me akata akra gbaye. Me are many free. 2010. Na me hu sa de ni. Ati ade we starting here though. Ati de come out some say man pan you both me to yourself. Mata. Omu to me to yourself. Hello. 2010 no obi na wo ye na wo hu ya na se wo na obi no ye. Na me wan about me na that day. Me me dey lo boye ma hu ye. Me o ma ka ta temu e chama. That temu last me kan radio so. Abla ai kojo samedi e me no small kan me ka say me no kwa ka ta dey about to chow second. Na wa ba ka tell me. We are make it chow na no. Mate, that's it. Fayesi abusia yentumi fa call ni biema ama kesoa or say hey what is happening in our country, God have mercy on us. Barbara Cranton was a coach near fucking pa Barbara messenger what the abano or sounds to be about Ghana Police Service is not serious. Esther feared in the message about hey this is serious power or my Ghana watching from Kankasenanka Dominic K Asante you're not much to call Kobia Samoa and the message about no pay. But yeah, to me for call ni beam and pay. In Shaba was ya dear yo, could you some be? Could you yako? Yeah, back over young Fanch and I say meti for no mass. Now Ghana man penny John Dramani Maham, Mane Ghana penny for no my Ghana nashi be before. And ya Ghana ni any kusu be no so can say me say interest or Bobby see. Right. You team in ye. And ye any a coso man say mo ba mo me see my the ba mo pay. The most saw my whole day share them who say when you baby to me number catch ye. And a Ghana for the of felso a jemo near to Abama. Right. Your best. My young next election. Namum, young minute, dear Ghana won't be tono. May there be a mecanic Ghana on, see you be obey do or my sweet. No be yam and your smart to chain, no by June Ghana ni one. Obey to me at Nassau of Musson, no be pub and wessy form. Men I make catch it. Ghana for we are very discerning. Ye poor be obey and I drink so, oh, yam and your smart to chain. I'm telling you, I don't say any munyan son, Moboa, Yaniate pa. Now a time is coming, Ghana ni best for the young who say yes, a feed ye. And could tell you to Bentum, your best one them. Wash no more shy no muniso my. Nasana Moto in a yadia, a bokro, ne who, you poor man for a tugum, your best day. I buy mamra namra. Now at least, I'm not by you money at Chua. Never anyway, the pepper, pay your sauce, I brought food, no more best you man, a binimudin. No, you might wear me now because you have to go for the right. Ghana ni. That time, Nini, I brought 4 years sauce almost and I bet the best of them wying. And make no. DJ Boame na as usual. Na the fully watching there. We are the Enquires killing tria. Now we ye great chairman Usama and in a bushia and the things one about Dominic Bonsu. Omo man so equisi so the Nasia Magana Funina. Titulu no mamoko jaw no mra. Now one a year one outdoor no moko bwa one mokota umechi of so pam. Manitu Gawana Kusia day. Ewo NYC Hotel. Yankupon Shramo. Na adoya mokoye wonom ne mahofama musika na bibia mohwere ye no twede yampo yankopon hye mo na mu na de moye yi no mo ani so de yankopon hyira mo se mbo modin akogya wonom na wonom adole no wo moye no first yankopon hyira wonom na wo mu nyina akese na yenka nkyere yen reporter
Barbara Kranti man sa no pay chia no. Obo adwumaden pa o kuma se so Barbara Kranti no pa nyame hira na adwumaden a wo bota DLFM achi. Right. Call me that Kofi a quick one. When me say obo for Michael. Oni me ni be nyasem. Osho. O man for the CC am no okay. I'm telling you. We ko piem wo Gomwa Central Region. You see am kese. Say afa share koso. Endra me se ogina, mo se ogina 24/7. Or Sunday into obo for Michael ye chiao. Catch that show one man for the say church o munyi. Right. Me that say. Kofi a go Hitman ye ko na utimi hu the rate at which as Ghanaians in esun was ade. Ba komo we be send bi. Oh yeah, was say di hu komo. Was say san kan wan sem bi. Any money me was say san hit on it again because it's very serious because in sema policy e dey bani ebi mu de ebi mu experience ni ade. Na say me yankasa me mu krampo. But me yonko be me hia mo atomic aye apen. Aka me say you can say I look nice the way me mabo meeting na NFP pan obenya me na manam say akwo kwase ya. You fancy. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As an Akasi and Common production team, the executive producer, or see a dear your in Shaba, Kwadio Samibia, Odikai, Kofi Taylor, and a DJ Mario, and your social media. No, so now we are Bema. Now, find your Uncle Bema to a shame on you. Bema for battle. Shame on you. You're from Hitman. Good morning.